Ua telele alofa ole na fionai ile mela lolangi ia o lai I tatou Maliela vapule tatou te whaawhetai ua te lele alofa ole whaolanai na whasata loina nama iutinga o tatou malava isao wai ilunga Maliela vapule tatou te whaawhetai ua te lele alofa ole whaolanai Papaitelele atua lo mātou tamā, au ia fo'i manmanuia o lenei aso. Ua tulalata fo'i na ngoto atu le lā o mai le pogisā I lenei tulagi o lo mātou o maumawai. Au ia vaega uma o le soifua ma le ola mātou te lili'i le whakaia laufio ona o lou le tulafoa'i iā te mātou. Ui lava no mātou mamao ese mauala I tele o taimi. Ui lava no mātou le manatu atu. Ita'i o laufio e moni ma whaamaoni lo wanga lelei ma lo walofa tuloa ai lo mātou ola. Whaftai lau leo leonga I lo mātou ola. I usu atu man fo'i mai ngā duenga. Wa mātou whanau leo atu ma fo'i mai whanea onga. Lo lātou ola o uina ma whiteina I ngā rupio. Uwha uma ale nei malo o mātou manuia ai I lo lātou mau aina. Tele Amerika malo whaktai lo alofa. Ia o mātou atu o Samoa na lua. Sae ia na malo I te tasi. O te talo tamai I patu mawina Ianga ni leo lau fio I o mātou tangata. Ia e o a ia pau. Lo swafa Yesu na ngani nai o mātou tangata. Ia, ia I te tudunga Samoa ua tatu o mai fo'i lenei I tuaso o lea ua vai atu tatu teimi ua 5 minuti te ai le tula e 5 to 2 minuti ta le tula e ono I mātou tulangi. Lono winga a papelo ta le ono e se fa ta le lua I Samoa, ta le lua au kilani New Zealand ia au le ono masalo te ana o sfumatasi I Sydney, Brisbane, I nisi vai umo Australia. O le senga leo le temi I lo tātou wāno nofo, ia ma swing o le tau, swing o swing o I tūla. Ke ese I lava ia le whela po inga o le temi le ua whasolo mātou le vai temi o le anga ia tō mātou I le temi e to unu ai ia lau o la au ma punga o la au ia pe le ta'u I
ia tu nisi mai ngol langan autumn o ni ai matou ia eta o le fall ia po te mi to ulu ai ia la au mafunga o la au ia lau la au ele tu ulu la au e tu ulu lau la au sorry ia ele ngata fu ila ile paitau le ua matu September Oktober November masina na e tolu e paitauina ai le tau le o te pai atu e paitemi autumn ia po le paitau fall ia ele i matu te li ai e temi nei patu masina ia tolu like I said September October November masina na tolu o tonu masina na tolu e ai tonu le temi lono wina se paitemi o le masina fall ia po se paitemi o le masina o October po le paitemi o November. Napa ai e role o nisi o steti o nei tu tele. Ile tutu maina o la au malala au le ai lau. Nena le ni ta nei o le temi o le tu ulu o lau o la au. Ele tu ulu la au, ai tu ulu la o la au. Yo e nena le ni ta u ile nei dengan ngana le nei tu o le baitau o le fall. Yo e ia more than no fia. Yo te lor vai temi nei o tu tongo. O la au nisi tua la langi o te le lopat e fua e le whata mirisanga o le tau lea ua whasolo na marulu matou o te atu matou matau mawhanwhana nono winga o atu sa tau mawhanwhana sa tau marulu ia lela tau mawhanwhana nono winga pe apapio lela fall matou nono winga o le spring o tau pea io e nao se tau matenga e tau si i sa o tau mati io e ia te tu nisi atu nala pa solo tau mawhanwhana o lono winga o na ua ngai o tau umatu tau marulu na ua ngai o tau ile teimi o le spring ia po le vai tau lea pasamoina o le tau o le tutongoa e o la lau la au funga o la au ia mamoe moe la au o le halapatu inga me tau te ave ia o le paenga lapa nao sui fuanga ma le ola lau por kalam masani tau tua mala nanga lau tu ona tu le epa fatai li o sua ia male tatu por kalam masani lalo le fatmalu ale si fofonga o le tai au fou lana por kalam o tua o le lupe faalele peo te fifia ke amata tu tapenanga o oe mau masuk si tangata iyo o e au ina fai ma lupe faalele. O ni ngalo ia ati oe. O le lupe faalele ai ia. E so si tangata peina pua mele fai ngole upu peo na utara noa tuai. Peina amata mele upu e amata e abile i le vasenga o whawhengaina. E ao o ina tu ua a inga aya e uru fale atu mo polisi pa fai te au. O le alaba e karisia. Ia o na umalea ua pai ma pai fe au ia o lupe faalele ainga o nu uma ainga io tala le a ua faalau tele ia ila matua i once te ese malili o matua ua e loa ola le olanga ma e anga i e te saili manuia mo oila vaia ma lo ainga ma lo atunu mana tua fo e te ese lo ma lo atunu te fainga luenga e te lafo le tupe i lo ainga samo o lo sao fo ina io ile lumanai mali tamao ainga o Samoa e a fua na opaia o oema tatu o lupe faalele a Samoa i so se tapa o nei langi ia fio mai su mai maliu mai o mai tatu weva ile po kalame lau lupe faalele Samoa ile nei po i baenga o le tutua mali au na mana tu le o te langi tu te mitangi sa o pai ai le tatu talo ia matau fai pese atu tatu pese mana tua ko i te fai atu ia le anga o te tala no atu lota upbringing male mena o wola mai ai o te mana tu fo i to tele o tatou pina amata mai tu inga o langa na tatou te ia te mita te pongia ai le tala loa io i te mita te pongia ai uta le tala loa tatou te yo o mai te le ai
ua matan tatu whaalongo mai i longo whai fi au, ua tā le teimi o afiafi o ainga. Hopefully o loo tupu pea i le teimi le nei, but ole ba ailea a loo lupe whaalele. Pea o mata matoe ave le ba ai i tua le tapena ina, e matua o lo taola tupu ae, mano taola whaatua i lana whi au malana ngāruenga. I ui na le i alu isia o ngā whawhaiwhia. Ae na tapena lava e matua le ola, i e loa ola whaatua. I e loa ola e mawhai o na whaatino ina, tiute mawhaiwa e au noa ma le toi lalo o whaatununga ia a matua na ola mai ai. Ae e ola tātu te manatua ina. Pe aua uma o na tutō i loto maanganga sos. Whai o na nā ua e tatonu o oe o se rupe whaalele. E lola ia lea, how was our parents, how did they prepare us e vea malupe whaalele. E le whaingofi. E le whaingofi le tāpenanga o oe, tāpenanga o au, ia iai le taimi o le lumanai, male ola. E pai ei tātou malupe whaalele, o lale winga o le tala. Na tapena ai tātou o tātou mātua, e iai le taimi tātou te tukua ai i lato. Iai le taimi tātou te o ese ma le lio, o tātou tamā matinau tautua āmani o tātou mātua. Ai a ngai tangata sa ili, lona, langa whamoemoenga atoa leo soi whanga maneu. Apela o se matua, e uma na tausia tātou whana, ao o mate ni tu ai tātou e tātou whana. Then it's up to them. Te arofa mai i matua, pele ai. Ua le tātou ngā ruenga whana matua, o uma. Ma he ar tātou temi malato, e hoi. Ua o wat, ile lalo lang tele. Uma tātou ngā ruenga wha matua, uma na oa i whaatonu. Alu watu ala tamai titi e ngoto unga runa sai le lalo langi nei. E oa ma le mautinoa, ua uma o na whai le ngā ruenga wha matua. Ta penanga ia o tātou matua ia tātou, e tātou tele i o ese. Ma le li o ainga e oe. Penanta pena tātou e nei o tōpua a mani o tātou matua. O mai whilan tātou vai tenu, o tātou whai whana. Ia leo te awana e atu. A o fo ia tātou whana. E lema whai pēt whai taito lua, e fia ni whanau ma latu taito lua. E lem whantu ua tātou ngā ruenga whamatua. O le apa iai sole, sunga vai whapea me lea. Ai le toe ai a tele tātou. Tuu i lātou e whai a lātou decision making. A whai a nea decision making le tamititi e wha le tonu ai. I alua malona i loa. Ua uma maea o na whai le tātou ngā ruenga whamatua. O ala o lātou fo i o lupe whaalele a tātou matua. O a whapea o le lupe lele atu e le toe fo i mai. Ia, o na ua paua au. O maliero roto as a mom and dad. You did your part. Uman whaila ngā ruenga whatama, uman whaila ngā ruenga whatina. Le lele atu a lo walo, le a whine matama, ile lalo lang tele. Ale toi foi mai a. Pia o le lele o lepa. Pia o e. A lele atu ai le toi manatua mai ai. Ale simera. O le decision making na, e o alo mamata tu oma. Uma le tātou ngā ruenga. Uma na whaatonu lelei. A o ngā mai lelei. Ale ai foi. Ia, lale si tātou mea. Ia, a matapape nā le tautua, ale tātou pane au. Nanga, ale lupe whaalele i lau papunga anga sa moa i le neitu. O le teimi la i o fiafi tātou pēlo whetu. E i teimi te pongia ai, i uta le talaloa, sau lau e tutio mai me uta le talaloa ua. E pai ua pongia i uta te whaalongo mai le pa o atu le longo e tau mai le longo le whaife au.
o le temi whapupoto I ainga. Io a fite whanongo me lau tala noa. Na e lolia. Ele o I'm a village person. I'm not a town ele yola mai I se pe o re tele o la tuna ola mai le town area. So o mai ia I le town o mai ina ua onga mai I tumwa. A o langa mai lo pepe si I o e ina te a ma le tinua se pulu valu suiva lo se fulu. O le matua village poia. Ia. Eu te manino in and out. O le o langa pa tau lelea, pa nuu. Ia matu langa o le tau tupu kua e maleola e o I winga o anga I tutonu o pulenga mene nuu. Manino lelea I loo tupu tupu ai. Ia. Pela e laina o te tō manatu I pese nei. Ne piua manatu e amatai la pōkala. Tate lo le leia. Tate whalongolongo mai a iuta ua. Tate whalongo mai iuta masalo pe to e maila. Ia pe to e le titi po le maila ta o mai taila ai. He ia siu leo o ainga tate whalongo atu pe wai maua lunga le alu iuta. Whaiwhaingo fiela tala nguna meo lalo. Piu ambatanga pe pese atu pese. Pese tau wanga pese le meso. Tate o ia fe ia ainga ia pese ngo le lato pese. Le loto. Ole ainga la pe a o fasanga mai le tua le uto te fasanga I tairi sami. O lo tua vale. Ole ainga la lo tua vale. E loto katoliku. Ia a pese atura le mato pese vole le o le mato fo I loto. Ia a tate whalongo tu le sitar si mato. Tar si mato. Tar si mato. Io le lau mai le losa dio. Asi ainga le motitua o le matutua vale I le ainga tasi ainga sama li toa. So o mai matou so o mai faleo. Besi ainga tu le epa. O le matou vai fale lai. E mali io pe no fai atu. Nya langa la matou o le tua la tai. O le si vai no matou ainga le tua la ita. Ia e lotu ia tu sa uma lotu matu ke ia o le tau wanga pese le mea a fasanga mai le tua la ito te fasanga tai o si ainga le nei lu tu tau matau I lo u vai tai na o silo matua o lona swapa ia papusi ma silo matua ingo ia ai lapo ia masia la o ina o tupu anga tasile na I matini no ia ai miti o ta faonga o se misi o lotu. E whalongo mai ngoa I te ta uatu o se misi. Ia ai miti. Ia e familia ingoa na I tuku anga o le loo matua. O le tinai longa lea e suafa ia panafi. Lea ua ai ono panafi. Ta si le vaenga o lon tuku anga o le ainga le sai utalani. Le iei le tene no ia ai miti. Ia ma le ingo ia se misi. Ela fai ngoi po ile sitama pana feeling ngole semis so o pe o tala na ibanga ia o te fia o to man toma natu le wingo le upu lupe pa lele yo do tu tamatau te fasanga le tua la ita o le matu fale o sinai o matua ia le ainga tupunga tuai ia ai ono panafi so o lo mar fale o le ri o pali I tan tai malang io lo tu tau nga vale ia o le li sa pai ma pai pule ia o le tu e ta pipi ia e ia na hotel na fai ngo o le losalote ia ona le lau te pai atu pe a pe te turo tu le tu le te fa sanga le tu la itu la wa o le fasi panua tonu ra le te pe o wola e ia la o mo le ri le pe na hotel io ia e la ngona ia le whanau no le loto ia e tatu tu ile atua ina o le atua e mai le tali o le tangata si I tua oi ma le tangata e mata I whanua o isi tangata e leo sana mea anyway ia
o le na ua amatatu papena ia la pokalami. E whamatala i le tāua te leo le mele o le tapenanga o oe mau matatu uma. I o le taimi e whaalele ai oe e lo wai. O le whaalele, so se tangata e whaalele lona ai. E o ama le mafofau ia manatua atu le ainga. Mafofau nei ana nei e ina ua wala au mai tangata o le tausonga o lo utolua mai New Zealand. I mai e tala noa la ma lo utolua lo te whanongongo i au. O le maliu o le lato. Ia, e wala au mai tangata. E wala au mai i saunga tupe o le maliu o le ana wala au mai le sa o lato ainga sa wa i tua i whangamalu. Me le pai pule ai sewa muli. Le lato tu marona. O le maliu o le lo matua o le ainga. I mo o mia la i lato uma ia ua whai mamatai o le ainga lea. Ia, o whatu le lo tōru ai. Ele o se matai. E mele wala au ele matai o le lato ainga. Lo ua whapine matua. Lea la ua nofo i le swafa na puitoa. Ia, wala au le matai ele se matai. Ele o inea i se matai o tō ainga. Lailu ngai nofta kora. Le matai o tō ainga. Wala au i tau i. Taua lana ioe ia manino mamala malama ia le whana ioe na alua tautoa i le ami o le lava mo le whana ioe na saupa ia i sofa matai o ainga o le lava tatari ia tamaitai whamatai o le ainga lau tele o le whamoimoe o ainga o tau te lima e tausi atu ainga i sama. Ia o tele o loa atu da pena o noa malafo tupe ai paure me whaftai. I uina tala vau di soi fua ma leo. Ia lau o nei loa. Le winga o le mea o le matai. O le upu matai e sau le upu mata i ai. O tau o tātou e mata i ai mea nei o ainga. E whaasiu mata uma i ai ainga. E mata i ai ainga na ea laina mafua le ngoa matai. O tau e whaatumutumu i ai e ai a mea nei o ainga. A sauda le palao. Wale aro. Se ia vanga nā le palao sa ua matuali loa se me whai. E pio nau whai atu. Ioe. E pio no whai atu, ia o le tūlanga le nā soifua ngā maleola, ia e pei o nā tātou soifua maulai i le nei o langa, o le lupe whaalele lawa ia. E le ngata o oe o le lupe ua whaalele atu le vati atea. Ia e alu mau responsibility. E te alu a e te lele po whea o le lalolangi e te lele iai, ia e manatua, se laula au e te po'i ma oe i le ainga. E mana tua e iai le mea na whaalele atuai oe e tele i lele mai le langi na iai le ainga na iai le tupuanga na iai le motu na iai le ekalesia na iai le nu na iai o matua na whaalele mai oe i le vasaroloa ma le lalolangi tele ia o nai vaenga mua le nā o lau talano ia te oe i le tatu po kalame masani o le lupe whaalele malana na ia io maia susu maia maliu maia tala maia o ao oe lau fionga lau sunga ia o lupe whaalele a inga manu mai kalisia tatu masoa tatu weba ile nei po i tu aso o le aso lua aso lulu nei ia mato ia le aso are nei o le aso topi nei ia Samoa tutu tasi io New Zealand Australia ia le fato a mato o mai mato ile aso lulu nei ia mato i nei America ia mo le sila pia
e le to tele o tatou. Io e iai le talitonunga sa moa ua fasosolo ina uma tausaga ua faasolosolo ina tatou oo mai le masina nenei peona ou talatalatu ana nafi o le masina o le lotu tamaiti o le aso sa paʻepaʻe o le aso sa o le fanau o le ala vatuiga taʻu e masani a o le vaitau foi lenei o le taina o le iʻa foi le ala tatou atu tia faatia le tausaga faatasi faalua ona tā o le palolo ioe o le masina foi lenei o le vaitimi taupio o le lotu tamaiti ia piu tatou faitauina foʻi le vaitau e tā ai le iʻa o le palolo ia tatou talitalia o le a foʻi se tāina o le iʻa o lenei tausaga ia e le agata pe maua pe tele pe laʻitiiti a o le tau foʻi o le palolo o le a tatou tilo ia ai i lenei foʻi tausaga ma lenei masina manatua foʻi e sui a le tausaga ma sui le tau o le palolo ioe i leai la se mea taʻu e se alui foʻi lalo ae na alu faatusaʻu e luga ia le tau o le palolo ae saʻo ia vaai la le tau o le upu le pese lea na pese mai a le fauula a o tatou laiti o la foi le pese e isi sima fainona taʻua mai le pese lea mena te featua le mele o le taugatā o le soifuaga sa moa le atu ue le alava e fai atu le tau tatou te manino loa i le natura o le soifuaga ma le ola le natura o le tagata ma le natura o le atua na faia le natura o e ma tatou lolo laʻia lea e lē mafai ona tatou complain i mea o le ola isia laga o i le natura na tatou fananau mai tatou te go through ai so o le tagata lava laia e afua ai ona na gaʻi i mea mamanatu ai ua leaga le olaga ua le talafeagai le soifuaga ma le ola e fua lava i le tagata ia ma lana interpretation i le soifuaga ma le ola ae a manatu loa le tagata o le natura o le olaga e lauga tasia o mai tatou i leai se tasi e luga e sili atu nai lo le atua na faia oe lauga tasia tatou aia ia tagata o tau faapena le soifua o latou manatu o latou ausia le natura faale atua laga isia leaga e mafaina ou faamatalaina le natura o le atua o le alofa au manatu foi tatou ua tatou laasia le alofa lea a leu te fai atu e ese inā tatou o le alofa o le atua i le faatuaʻoia ioe e lē mafaina tutusa le alofa o le atua ma le alofa o e maʻo o le alofa o taʻua e alualua gase e alualua gata e faisoo lose ioe a faapea nei te fai atu nei ia oe se afe tālā ou te fai atu i le vai aso le se afe tālā atonu e o le faalua ioe pe a e talimai pe a ua e lelei tele e faatolu lona ua fai atu te ramulasina afena seʻia e tusa po o loʻu atali po o loʻu afafili e faatolu lona ua fai atu i atu i se afe tālā e selo le vaai sui lo mafoliga o le mea ea o loʻu tamā e o tau faaletonu o le mea ea o matua ea a le lenā e tomumu a mafai isia aue la le mena faitu ese le alofa o le atua ma le alofa o le tagata tatou e alolua saʻi ioe tusa po loʻu tamā ma loʻu tinā e sosoo loa mea faalelotu e fai atu e o matua iā te oe saʻi loa e saʻo pesese tala le fai atu e saʻo very true ioe po le alo fai mai o oe te alofa i loʻu tamā ma loʻu tinā no matter what e faalua lo faatolu na sosoo na fai atu loʻu tamā ma loʻu tinā i atu e mea tautupe na e falogolo laʻia lea o le atua lai leai sole ioe mena te fetu e matautia leaga o le natura lea o le atua this is God's nature o lea love God is love ia ea pi o lea la nai amataga ia o sia totua mo e le atunu pele ina ia manatua
le vaitau le nei o le asfo panau le vaitau le loto maiti o ni matele tatou le whamanatu tatou io o mea ia e muli nei ala susao tama muli nei le susao tina e muli nei le susao le Valentino o le Valentine o isi o tatou ka fia lai le ka pe nganga o mea lofa pe au yaso ai o lo yaso si whanau piu tau whaatala le tēnā le vai mai se ata tu te mai urungari si yo oro i mo meu Valentine yo foi meu orotu wa fai la tu fia po Valentines e la tu ai le malana sfua rosa e la tu ai le malana mea lo ai ata o tu la susau na ita se vai le o pa ena le na fa tau le masina ta roi fa nga ia tau tuana ma o le lotu fana o lea ua ia le tatou la o a mata tu sa moa i le mata upu o lo ua longo ane i le iso se maenga o lo tula i mai i le vai tau le nei ai mese i le ananafi 2 days ago I think ima ananafi o le mea silina o le fia i le tusilena au mai ale society o lo ia a Samoa. Na mua whaalongolongo lo ia oma maulu o matanga lue. I le whaupunga na sausa o mai le fofonga o le fionga le li parimia. I le indirect le tala na au mai. Na direct sa o mai i le wheloa inga kapeneta ma whaaululunga o le whinga lue. Ale malo. Lale tala le fionga le li parimia na mai. E nate lea iaina manino nate lea iaina o te lea iaina e ngā ruenga ale whamsinonga ngā ruenga ali leo manino le lei a whaila o lea ua iai le maninonga lea ile ofisa o loia Lai mo toe apa-apai. Ua manatu ele o manino le fionga le li palemia. Awa ana le manino le fionga le li palemia. E nate le au mai atala lea. O le tala. Nā tala le li palemia na mai. Ina o siringa. Fai mai le tala le. Na pa uma di pofonga o le li palemia. Le se mea o te le o te manino ma o malama le le. O te lea iaina. E fai a ngā ruenga leo. Fai ngā ruenga whamsinonga. Fai lau ngā ruenga. Ele tau fia I fua le whapela a whai morianga o morianga o lo manei. O le a tau fia I fua ngā ruenga le whamusinonga. Manino le lei. Ele toi tau whamara malamaina. Ele toi tau whamara malamaina. A whai o lo ia na go through I wasenga masa ili whai longa ma maua palo ia. Whaalo ia. Ai o tangata la soifu o ina le lei e lor fetu na ile ana nei ana nafi talata taiao e lor le lei fetu na me tupu ana nafi o me tupu taiao au le al me tatau fai taimi nei o a fe ta penai taiao au le ase me benefit ai nei mai ana nafi pe a fai o tangata o ina le lei ala leo te fai atu ma le lei na whaalongolongo. Ma a le lei na o ai so se Samoa pe te loto leanga, pe te loto le lei, pe te leanga, pe te le lei, pe te langolango, pe te te whaalongo uma I tala lea le fionga le lipari. Ni o la tala. Ina o fisiringia la lea. I le a vea morianga o lo ia tiao. Ua pea I mafuanga na e aleina o sau I e whaia uma. E whaia uma vaenga ma minstao leo. Ma ese na manino. Manino le lei. Lua ne vai aso. Ai ona na fi toi feo sofi lo fisa lo ia. Male la tutusi.
man se le masani o tala no le mele tangata fai tusi pe te tusi i se fala potonga pe te tusi i se aonga pe te tusi i se kalesia pe te tusi sautene pe te tusi sautaa e te no le lei ana format i le fai no le tusi introduction body conclusion io e pe o le format na to e mainga tu va ai tu mena tu fetu tangata o ina le lei a mata le lato introduction i tau fai si i lunga upu na tala no ai i ana fionga i le la uli le mali toa i fatautonga mai au pe na fatanga pe o le vale tangata i fai i loia ma le lato tusi a mata si i lunga le lato taliaina o upu a mata a le fionga i le lipare mia so solo e ai le pari wa mata na anga mai mea o lo i loto ma mafofa. Se i o i po le conclusion, wa mai, pa se u se. Ya. Tu lau lenga ngana lenga o la wale ngana masani. I leni upu valeu, tele o palau valeu, tele. Ai o la uwa ai, o la ufa longo, o la songi, o la tofo. Ya. Matautia. E matautia. Painga a nei fo i toi ngā tangata. Melo te whai atu. Tātu te malama lo e te loa lolo natura. Talia so se mea. Tātu te talia mea male manino le lei male malama. I le tu ai ngā tangata e iai lea tangata. E iai lo tangata. E iai oe, e iai tato o malapa. E lem whain tato o ese male natura o tangata soifo. E sa o bese. E oe. Afu le le no fai atu. Le no fai atu. Ke le fai atu a mea o te tu ngā tonu. O te vai le o fule fai atu. O te lango i le fatuatua i le tua Samoa no matter what. A ua tupu le ngungulu o le atu. Le amena le pu o isa nguto sesi le teimi ina ua ngana mai le fionga i le lipale mia i le teimi lea. O le aritala na fai mai. La le tala na nganai o te le taea o te le aiaina ngā luenga a leo ioi fai pēr ngā luenga a leo fai fo i o tiute ioi fai fo i o tiute ia leala sau le tusi ia leala o tatu wa aia leala o te e nisi o loia ma o lela ua manino ai le natura o le tangata soifu. Lala tatu natura. Le ai seisi e tu, le seisi e wha maoni le mea. Tau te whio fo e tu le mea o le whaivahenga. Ele mawhaina tatu tuua. Ele mawhaina tupu. Pe tatu te ofo e whaatauto, tatu e tusa o ngā ruanga matiute. E te alu e whaatauto oe. But deeply in your heart, e iai rā le vaenga, e li lifa iai. E pe o le mele tu le iatu. Ia iai le whaatonu for lau. E whaatonu for lau inai le natura lea o i tatu. A whaia o e te lango ina le vaenga lea. O le whaatonu for lau o le nature o le soifomilo le iatu e vai. Pai le mea e manui ai le lau te lenga. Tu u le mea te lango ina. E pai le mea mo le manui o le lau te lenga. Whaatonu for lau. Yeah. Le ai lo se control ia tatu, le mena e mau. Ioe. Le lau tango e lau atu le tusi, a se tasi o lo ia, na matua i te e ai le tusi lea na tusia mai. Te le loa pe to fia tangata o le societe na latu tusia. O ai Mitchell Lui, tasina tamai tai lo ia, ua langona rona leo le fia. E te e tusi lea. Ioi. Le sia li ilo ia o le uso, ia o le sunga foi, ia pali i tian te malelangi. Ia manisi a lo ia, to tele nisi o lo ia, o lea ua matua i langona lava le leo i rama, o nisi o lo ia le atunu. Lono winga. Le la pe o le tusi lea, la pete e na i ai le vasenga o lo ia.
te vai le te leo le mea. Talu ai le maanga whangafa le o le tangata. O whea mtua i lag lava le mea na consultation, lag le mea lea, transparency. E fua i loia ia. Lea o la tu tau tino. Na mena le se ilongo me le na autou ia se senga po se society. Lama o le mwhaina longo mai ma whaailoa mai o I am also the member of that society. I'm also a member. Manino. O le mawhai o le ana se I transparency tato mea ona o I oe atu lea po te le ai atu le tusi malona mafuanga. Aisia, nanga leno wharo no manino le au mainga le whionga le li pāre mia. O te lea iaina. O te lea iaina ngā ruenga a leo leo. O te lea iaina. Langa aisia, o mea mua ina tau yo tō mawhauwhau o morianga o loa whia. Atu te lole upu muri nei au mai e tua. Tu te lole upu nei au mai e tua. I am innocent. E mama aku ma morianga. O ala wha o tōwia. O tōwia na whai ma pale mia momo. O a wha o tōwia se vai. Na longo a le ti o. La tu te langorongo ina tu le epa ma le tapiti. Mai le tausanga le amatanga o le tausanga ma le tausanga o te a. E loka le o toe mamao. Ia le nā. U nasa iuni sa polu. Tasile nalo ia na matua le matu I te e le tusile. Ioe. John taima le langi. Lea umatua se taimi o whaitau atua le tusi John. Taima le langi. Ioe. Pero amata tole. Seu ta whanoa noa le tūranga o ni tangata a tau lo ia le vai sa mo o tangata o oina le lei. Ioe. Au fia ni lo ia le foi a fia le se ni lo ia le o ia a fia tu tono signing o whamauninga o loans ma me whapena. O fia na te langaina nem ta upu lunga. Tu ai ai tasio leo na saini e foi e whamaunia le long. Ale mun muliane ele saini. Ele ikse. Ala ele lo ia. One of the lawyers was there. Ioe. Ele lo ia na sau fai ma tilo fai is ia o ta sai pe pane. Io. Ele fou io le anga telo ni to ngani. To o mela la uta to mata watu Samoa. A fai te tatonu ina la por kala me te pesepea ma o pesepea ia soma. Mena le ona ule fai atu Samoa mea o te sau e neutral. Ioi. E fa pena lava le tatu ai ona tatu te fua ile ba ai fa te au fa le nganga. Ioi. Ai ba ai lo ile ngadua fa fai fia. Tasile na me te malama ile nature tu formula. Ia ia fai fai o foringa mai o fa pe mai o wele sa ban fa fai o wele sa ban fa fai ati sila ia ile meli lifa ia ila ati lo o Yesu ti lo o le tua le tatu ti tonu ia oi o le tua ia ile meli lifa ia le moni o lonalo o ile lifa le tua ile tangata na te fai alo na finanga. Esa o la peseta. Esa. Fesa o ia fa pemelo lima. Le anga ala na fa ia tu fa pena. Le foi tatu te vesineia. Ai ata tu sa ile tu spa ia ma fa ma ninga. O le fea ngainga le. Ai ba ai nei upu na o me le fea ngainga. O le fea ngainga e o ina lafo tu wina le nu o le tu. A o le nu na toe whaatu ina mai I le tuunga mau. Tangata o Israel wai e manu le atua I le meli lifa iai lona finangalo. E li lifa ilea. E li lifa ia na upu na fai. O lea, fai oe ma uatua, fai oe ma unu, fai ia ma uatua.
le mana o le tua ta u se ina la na fia ngai na fai mena le be vesia la tu u te mine fe me ya Palestina fe me ya Israel especially as Christians ta to fo ke visia no istanga to le fa le tonu le mea ese ta tu fai tau ese ta tu sa ilina ese ta tu tatonua a failo fa penau ta tu tatonua ese melem tatu ese melem tatu ese la ole tala no ele mele le no di lifa tala no samo ile me ta ure natura langa ya e separate mele natura oema mele natura le tua na faia tatu au tatu e tuli loa e tatu le natura le tua tatu te pi ama yai isia o tatu fale a onga na yo o mai oti so opposite. Back to the subject. Although we are in fire to see whoever wrote the letter, you were lacking, or you are lacking of understanding what is transparency, what is consultation is all about. Ano to no faya o to mafaile to si lalo labana oni mali dienga na si to lua to fato lima peto se puru ai a fe to lua se puru society ai to se puru le to si. It makes sense. Esa. Ai a fu esa ona to se puru e no mal transparency se ia loa uma e isi loia. And yet, you all heard what the Prime Minister said. What did he say? O te lea iaina. Ngā ruenga a leo. E le a vea le solinga tulapono o loutou mōlia ia. O te apa tuai I tūlanga whaas tulapono. E whai ala unga ruanga whaale minstau leo. Pai, nā mela ko mai fai matu se toi whamanatu mai. Se ka mai kiki le lauri le mani to te toi whamanatu mai e ngā ruanga whai le komsina whai le. Isa, ka ingo ingoe. Ka ingo ingoe ia toi ngā lo ia whapesori. E whiu isi ala leo ia maisi whai niusia ka mwhai whamafurfurame. Ia nganga o le tua ia tia o te malama I mea. Isa, ka ingo ingoe. Le lau whai tau atunga. Le tusi dea. Tau whale tonu tu whai tau sorry pesini ni I tele o letas moa. O tusi le o le tusi ale pure sili o whamasinonga. Le sunga I le pali I tiantai malelangi. Yoi. E tusi tonua I tangata, I le tangata, to the person or whoever. Na lato tusi lea. Whautara to Madam President Fiona E.Y. or Fiona A. E.Y. and members of the Law Society. I write this message as a concerned and disappointed member of the Law Society. Sorry. It has come to my attention that a letter was sent to the Honorable Prime Minister on behalf of the Law Society questioning matters related to his portfolio. I am compelled to express my strongest objection to this action
which I consider to be wholly inappropriate, unauthorized, and an abuse of the position held within the society. Let me be clear. You had no right whatsoever to issue such a letter in the name of the Law Society without consulting its members. This is not only undemocratic, it undermines the very principles of accountability and transparency that the legal profession is meant to uphold. As a member of the Law Society, I will be sending a formal letter today, to officially distance myself from the contents and intent of your letter to the Honorable Prime Minister. The letter you issued doesn't represent my views, and I believe it doesn't reflect the views of many other members. Frankly, this misuse of authority is unacceptable given the gravity of his action and the damage it may cause to the credibility of the Law Society. I strongly urge you to resign immediately as president. If any other members supported or endorsed this correspondence without proper consultation, they too should consider their positions. We are a professional body bound by ethical conduct and proper process. That standard must begin at the top. Signed by Papali'i John Taimalilangi. O le leo o le tangata ua satia manatu malangona. Why? Because he is one of the members of this society. Some people wrote the letter without letting him know, without asking him, po le aso na langon, ilea tusi. Le alaba o fai, mafatu, mafai, I fight out. I read the letter. Fight out yai. Na o fight out malu manino tilo. A fai o oe tangata fight out tu spaia. O le isi o tu inga le taia na e fight out wina. A fight out e te fifi e fight out tu spai panangi. Fight out tu spai Samoa. E whana na matamutali. O le pari a to se chapter. Na te whamtalenia tu sile i ate oi. Tu silo ia. A le aitia fo i la ale la to wata mamai i meni o ke oso vai lua i ai tutonu. A whapio te whaitau a tusi. Oso i ai tutonu. You are the author. You read it from the view or from the mindset of the author of the Tustala. E te whaitau al tala i le view o oe o le tangata le tusiata. A whaitau al tuspa ia oso i ai tutonu o le chapter po le alawar tala o tuspa ia te whaitau ina. O oe le i ai tutonu o le tala le, a whapeo le tala ntusi Paulo, te alu i ai tutonu o oe o Iosefa, o Timoteo, o au o Paulo, ioe. Lea e te whaitau alo whapena, na whaile iai. E pupula mai mea i lo mafofa. E sa o PCC. Ia no whaitua si e whale au. A whai o e te tangata fia te whaitau tusi. Lea le novel, there's a fiction, non-fiction, whatever story you are going to read. Read o oe o le author, o oe o tangata la tusi. Na o le aitiana, e mawhai iai, mawhai ngō fia ai. Ona e manino ma e mara malama
what is all about. What story? Le ale mele tala noa i ele ota le tustala. E ala. E manino le mele. Ina o faitau ina tusi lea. O te faitau atu. Au a manino mai la upupula. Le mafau-fau o tangata poto leanga. Introduction e au mai la tau te si e lunga le fionga le li pale mia mana tala na fai. I le fatautonga. Ar fai me mana i e talia tu. Ala mafu anga na rin sa conclusion o se sini conclusion le tusi. Sila rata tu sama. O feo i ele popoto tangata ina. O fea o yele ata mamai. La mele fo se fie to tonu la to tusi ma vai po le ali to inga langona lau ma foi na la to tusi and yet ele fa pena fa pongi sai le fionga li pale mia. Na manino le au mainga le li pale mia. O te lea iaina. O te lea iaina ngā runga. Ale la tua mai ni. To e fa matala mai saule o le se li mfai mai na lena ngana i le minsta o leo na te lea iaina. My foot. Mena e maua e meo le oso I to tonu. Read. As you are the one, or you were the real one who wrote the letter. E te whaitau alo whapena se mea. E pupula mai pe o le pupula le mori le matwhasana. Le pupula o tusi le te whaitau. Po o tu spaia. Leanga o le whalea onga ia au yoe. Tangata sa ili o tu spaia. O la tu whalea onga lea. O lea. A e whaitau le tusi. E te tu ua I ai o I tu tonu. A whapea o le tala paulo le whapea tu ia Apollo a whapea. E te whasusu. Wa uf. E te alu la I tu tonu. E te whaitau wina. And I wish I am Apollo. Le ana unga duenga Apollo le la whaile la au mat fatu nen tuto. E tuto pe whasusu, pe whatupu. Apollo. Ele se ngaduenga le tua whatupu. Oi whasusu, oi tuto, whatupu ele tu. Wai lo ma whaingo whiano manino asia, lo whaitau ina o Apollo. Tula e pa fia Apollo. Aua, ele se mea na oi whai o whatupu paua mea oi lesi tuto lesi, whasusu lesi, e tu le tua na te whatupu. Ea, e sao pese se tala. O tau ia lo ian tusi. A toi tusi na to tusi le lumana. I o tau mautinoa. Ele tutusa uma level tangata whaitau. O tulu. Tasi ala o whaitau. Ma o tilo iai. Saua le introduction o le leang o whamanato o tue wālea tangata. A tō nofo nei masi ilunga saunoanga le li pale mia. Ile amatanga ma le introduction o le tōtusi. Ai so rufu lalo au wa imalia e so tō le fiafia. So tō loto ua mumu whaafi lo tō loto leanga. Ia. Mera nā leina pi e tala noa e talk highly ia isi tangata. Wa wele ai. Ne ai a tia. Lo ia le atunu. Le tauso sa yete. A tatu toi o I tua le lua orua tasi. Mena le reida ufai atu. O opua le atunu. Ese mea. O le lua orua tasi. Na osua I lunga I la tau fo I le presidente o le lua orua. O ia na po ai lamna presidente na vai taimi. Ma fai le la tau tusi. E te I tu la pono na wha tope o na fai. Ea. Ese se tusi. E sao. O le taimi. O le setting, o le background, na mafua na whai tusi. Very true. E sa o tusi. Aisia, le vese ni le tu la fono I e toru le whatu tope nini whai. Mafua angana na apa ai lo ia. I le lua orus fulu e tau atu I le malo. Pai se whainga tu la fono I e le te tau mātou te le pitia. O te io eina. O le ale taimi, au li whai el palota. O le ale background,
Olha. Olha foi tu. É one-sided. E fai tu au na fai. E fua I mafaufaunga malangona o tangata na tusia I tusi. Na faia turafono. The background na faia ia benefitai certain people. E le o le atunu atoa. Ia taua na mele fai. E ese la lo ia le taimina na la tusia le tusia e ave. Ile fai ngā malo taruai. Before the fact tu ile tu sa mo tu e sila ane tu la fono I tu po o tala fianga. Esia, no foi o mea fa aloi, mea tu la fono. Le mea lea la utula I mai. E leo se mea fa tu la, a o le mea tau responsibilities. O le responsibility lea la utau mawhai le tusi lea. E tu e tau wha matala mai, mea e ngata I le minsta. E wha matala mai, mea e ngata I le komisina o leo. Pei o I le aunga, tasi le aunga o le lato tusi lea. Tu e tau mawhai ai te mais mai le ese senga, o mea ngata ai responsibility ale minsta, ma mea ngata ai le responsibility ale komisina o leo matura. Se whauta tatou sa mo le whawhia poko o le uanga mai. Ainga ke le lei fela ma whaalo longo kalinga o whai le tala ina ofisi. Ia mena. E le I whai atua e le whionga le li pāle mia. A le na whaalongo longo le lei. Whaalongo longo le lei pū o kalinga o whai atu le tala. O te lea I aina o whaase lau lena o whai atu le ukuea. O ke lea I ainga. O ke lea I ainga. Ngā luenga whaare tū la fono. Pai pēr ku la fono. O pe avea. Momoli avea. Pataua na o tau atu ia te oto. E mamalo tangata. Mauto morianga whawhatu. I o wheo ia. E o la lafi isi vanga upu ke kele morianga ia. Na whai mai o le taimi e umai le whamasinonga. E loka I le la aulia le marito. So le malosi atu le atua nei loa tatu me whawhatu. E malosi atu le atua e pipi I ai le li pārimia. E le tu valeina e le atua le tangata e tangi atu. E pipi atu. E lotu atu ia te ia I temi umo le ola. A o tau iana le ola whawhau me olo whai. Tau te wa aia I ai. Ma sina le nei, just can't wait. Te I o mai whamasinonga malona whaiunga. Tau te wa ai I ai Samoa. O te le avatua se tala, ai tau te sila fia. Le tangata e pipi I le atua. O nau tau loa le monio le tana le whai atu. Ko le mawhau. O koko ke whai ele tusi e ungoa ma le loa isi lo ia. Ia leo whai tau tua le tusi a le sunga I le pali. Tian tai malelang. Lo ia sili. O enu whanufo ele whai a esau manatu I le tusi. O ai umalo ia, lau o fionga unasa, Yuni Sapolo, o Lui, o ile ngor teine. Micho, Lui, John te malelangi, marto tele, ili si teine na pue manile ata ele, le mele fai elo, pui sau tusi ese ma tusi John te malelangi, go against, I mea. E vele le mafau ni tangata. A o le vasenga o le society aloia a Samoa. What a name. E tau alunga I le ingoa o Samoa. So ringa me ofu aso. Vai.
tu'u nei loa. Tu'u nei loa. Tele loa. Tele loa po au tau tu'u alalo e ave i le liparimia. Kei loa. Na lata mai i le liparimia o fetu vai. Soli o vai tu'u alalo na eva. Ua le whaalata o i upu tomua le introduction o le tusi o le leta. O e whaitau. O e whaitau tu roni mo le ora tau whaavalea ma le introduction. Wa me tu te tuefe mei tu te pitia i al fora sanga le lipare mia. E pitia alalan maning whaikusi. Mga kua o kou e vale o mtamu. E oi. Makau kia soli. Tau tia. Na fai atu e whole upo tanga tai lo ko vai kele ko le lopo pe men su e mai o ko kusilo ia. Na la fatu le upo ma a fia o malwa senga o lo ia aisia. O tou ia tangata ia kaula malama. O tou ia tangata yo e wale loa o reveal la mai lo toa. Lo to wala fa ai tu au. Yo e na tu te la lafi li lilo. Aisia. Langa na ta'u le ngosa moa yo tu occupations na ia. O lo ta ua o tau tangata whainga ruenga le malo. E se vai le reveal me lava i your real people, your real person. Ka ingo i ngoe. Ka ingo i ngoe. So le. Ele lele whai o kokusi le. Pe ana le inga ngana ai le pale mia i se taimi mua mua. Kala whea ngai kokusi lea. Pe ana wha pea ele inga ngana i ai le li ioe. Ele i whai loa atu ele li pale mia i auto. E tala whea ngai le li to tusi lea. E loa atu ane whai unga tu te loto leanga. Ai ona u leu whatu tusi. Tu te li wha longo i se tala. Po lea se la ngona o le li pale mia. Peita. Sole. Kalo whai se li pale mia sole. Uma le leina wha manino wha malama i ate uto. E seale ngā ruenga. A leo i e whai pēr morianga. E le ai ma se mea e le pa pepe walanga uku mai leo i lalo o portfolio. Ona o le iai o morianga. E iai mafuanga. Le me e le tau whai i extend le kiki le mafau. E whaina tala tatu mafau pēr. E oi. E iai tangata e loio i le vaianga whaina pā i le palota. Lea ua toi angai i whamasinonga o loloma nei. E oi. O mawhawhanga na e whetā lai iei o tatou mawhawhanga. Mana tua fo. E ese ale whainga na whai e tule epa na vatu e tule epa i lalo. Langa o le aunga atore tusi len tau tusia. O le aunga atore tusi len tau tusia. O lea. E sau lalo le me tau o le conflict of interest. E le tatau o nei lalo portfolio o le fionga le li pare mi a o iai morianga o le li pare mi. Se vai le leo tō mawhawhau. Se vai le leo tō mawhawhau. Po le a pai mai o tō oro i o tangata whea ngai matura fono. Yet, ua umana whailoa e le fionga le li pare mi. I lea ia e ese ale i lalo ana portfolio. Ese le mea o lo ia o ta oto ai le ngarue ina o le turafono. E le palua whaatasi le turafono ma ana morianga. O ar turafono ia whaatino morianga. E le whapela a vea o ia ma minsta o leo. O le a apatuai ma whaalilo i la lo ana morianga. Ano manino malamala. Anyway, when we talk about conflict of interest, la mento le tusi le temi o ye tu le pa.
e fai ma pale mio Samoa. Leanga o le topic le piu le tu te fa ma mafaina me ta ola conflict of interest. Lana men tau le kike ko fela ma ko va ai le mena fai tu le pa. O le fai ma pale mio le atu no. Te sau te abaturona tali e fai. Masi o tupe abatu le lona san in loa e le mole le chief auditor a Samoa. O isi whanau o in-laws ma whanau i tofi maurulunga o le maro Samoa. Nan men tole fese tusi ia tu lepan whailo ia tu lepan mena, that's a conflict of interest. O tau ia o ta ua o tau o lo ia so sa iete Samoa. Nan men tole o ai whai mea. Le mea na tole tusi e se tusi i le temi o tai e tu lepa i mea. Leanga o le aunga o tusi lea. E loto leanga lo na whainga. Ioe. E leanga le loto o lona whainga mai e sau le background o le tusi o le tangata loto ti ngā. Tene popole po ele lafi e tua tusi nei. O le loto ti ngā lapa. O le loto ti ngā. O le urupoa. O le urupoa. Tātou te fiu e tau whaasenga mo tangata loto leanga. E leanga. E leanga mea na te whaia. O me fua mai tangata loto leanga. E leanga. Ioe. Leanga mea tau te whaia. Aisia, e fua mai nā loutou wola loto leanga. Tele i o mta upu te fia tala noina. Tātou tālia ia le whamsinonga. Tātou tālia whamsinonga. Ale fionga le i pāre mia. A lea o te whai atu o te le i tea. A o te talo i le ali. Ia ona whaai loa mai i a Samoa i la tou whau maola whau. Ia e tali mai e tusa o le tangi atu a lau au auna. E lea anga sala e tusa. E le papeu whai atu e le siang sala. Tau te anga sala uma. But i le tū langa olo iai. Le o tau tino le au ona. E ma maa ia. Ma morianga. I le whape e ma maa ona le whape le anga sala fo le lau li lato. E iei fo e mea la perape because we humans. Le ai ma sesi o tatou e sao mai mea ia. E sia. Abo le mea tuwe. Le se tangata soifua. Le se ona nature. Le se ona natura. All of us. E sao pesi se tala. E sao. Ia. A sao ina pati mai au. Ta fe sole. You try no tara no atu na fi fa ma vai to ina o papa stui. And I don't want to talk about it anymore. Te dio langa ia ngai li kau o mingan fa ma vai. I levan kau ngar wisi. Yo. Levan kau ngar wisi. Ngar wisi lu orotas. Ia per wisi fo I te mine ina ua loma palota nei. Anar wisi lu orotas. Tu te va ai e le alo fangio o e papa stui le atu. Pena wisi. Yo peto e langa atu tangata au followers tau anau o e te sau e te tue run. Sau e te tue run. Pato le temi nei. Wa ingo a kangaka pe a koe kaulangi mai ia warusi. Yo. Lenga wa leva na manatu tangata o levan kaunga e besi. Ai ke kaulangi. Yo. O e ke ngofo malalau le kalapelo le pale mia wala. O fea o iu e sore se sa o mea. E whaale langi nei mea tātou te tala noa iai. Wai na pai le tau whaaleanga. A leo whaapaleina. Leo whaapaleina le tangata na tau leanga ina. Lona tamali anga.
le la uki le malito ama le no fa pale o ina fa pale o e papastui o e fia me ai fa pale le tua through the citizens of Samoa ia fa pale ese mana yo na upu fa pale mata fa pale fa pale au mai le pale te pale ai te pale la ai olea o le whaaiaina o le tangata tau valeina, o le tangata tau leangaina, whawhiana e la laure ngā oi, o lea ta mali i tu lepa, whawhia. Whawhiana e whaasuafa i le suafa tui pelo, whawhiana e whaasuafa, wai opu ia, e toi u tua ia te o eisia, leanga o mele te o lai, e ke kalapelo, ke kau ole ole, e ke kau whaosu. O te mali anga na e le sisire o toi roa. Mea leo te whai atu ai papastui. Au ora toi taulangia, sau toi, i lo toi whiwharonga tu sesi. Mai lo toi e sisi na o au tangata na e muli na o au followers e feel sorry i lo toi tau whamanatu mai o lau toi no fo ingale. O tangata muli ate o na o nai tangata. Nei te mai tangata whapere te leo pasene. E feel sorry i lo ioi. E ua te toi tau mai lungo o social media. Ta te alo fatu te tarie i tangata i ate oe. Ma toi la lau atu ai lo karpero. Ioi. E sa wala pe se tala le whai atu. Lea nofo papastui ma vai ina mai. Vai mai o ke ofo ni ka ni whengo pai. Ole o ni foi fesili le Samoa News le Samoa le ale ta ule. E ina o PCO. Mana media. Mana tu fesili e faila la tu. O le alava turi loa le va lele. Na mo moli ai. Le ua o mai fai mai o le va lele. Na lele fu ai le la audia na mai. Their own imaginations. O la toa ni mafufonga. Ua tau mawhai au mai e latu mafufonga se ma pepelo. Tau mawhai e wha mo i ai latu. O le wha lele ar tangata whai pisinisi e whai mea ma le la audia marito. O lona winga e lele fua le la audia marito. E le tutongi e sona ainga. Pau le nā o le mea tutongi ele ainga o le marito. O le wha lele. O isi mea umai sa wale tutongi ina o le pili e whare mai. Pili e fo mai whapitopo specialists. O pili o mea ai le whare mai. Wa se uma, a ai te mai si uma pili. Iyo. Fifi au te tala noi mea, o te tala noa lo i mea tau pili o whare mai. I would love to talk about it. Aisia, lele i a Joseph. Matia perila me, iu niu lai au tusu. Ia, na, Fifi au te tala no mea tau whare mai. Ma mea tau pili e tutongi, aisia. Fai te tala no atu tele o lea lau whaalongo Samoa. O le tau tonga na whea ngai mau i le mwhaina whai e Samoa. I le mwhaina whai e Samoa. I se whale ma i Samoa le mwhaina latu whaia i mea sa whea ngai mau. Mea na e whai mai aisi se whai maalia o whai wa na tua e toe mawalo manis. A whai o le atua toe o maire malosi atia. O le atua fo. Na te pui lo wola malo malosi. Until the right time. E fina ngalo i ai le atua mo. A uru toi fo i mai na ua maua le awa noa o te la unga ina pe mene. E sasapea. Aisia. Anga te tauna i aini leo marolosi i whenga i mamea ia. Ioi. A leo lau tala noa. O pili e popole e to ina, whamai to ina. Pau ana o pili na whenga i male a inga. O le lau ia na marito. Le pili le vale le fai mina aru fua langa o company e wole la aulia malito male fai pisinisi e ana vale le se fauta tatu sa mo e mata tia imaginations o nita mata
A o pili umo le fo mai, pili o le fare mai, pili o fo mai, pili o fo mai whapitoa specialist, o pili o mea ai o fare mai, o pili o whiu ia inga, o a uma me uma. Pai mai to ina. Pe pero la tongi el malo. Na au mai e lo le ilaro. Pai mai le whaalinga ale to ina o Papa Stui. E fia le lei le tangata. E fia le lei le tangata o le malo le tusi mata umai i le lalolangi o Samoa. O expenses umala. Na manino le tusi al malo o Samoa. Ama tu langa le simo le he te malo na mai. Le tusi o le tusi. Le tusi na mai. All expenses. Ili fa pe mai tusi some expenses. All expenses paid by the family of the Prime Minister. E no foto ina lea, no foto foi la ia lea. So koe yang fa mawai aku le koe ina. Koe yang fa mawai, ma ua koe kaulang na ngia ngia koe o eo ka kumu o mor kau whaleanga. Ili eise regret. I have no regret at all. Pe a whai. Ia lela partai le ola fo mai le tusila lela ola fo mai tusila lela la fai tau tu langa le tele tusi lela fai tau tu ana le nele no amata tuai ile me tangata fai tusi yo le tau te lo uma lava na tatu falea onga uma ilia tusi o mo meo tusinga novels tatu malama uma ili tusinga o mo meo essays pieces manino mai tatu yo tatu te lo le amatanga o mea tatu te lo fa pasenga le launga tatu te lo uma me uma yo asio fa uma tua si mesia o le mele na me ele tangata lea ele sunga le ia Papa Stui ona ia tua ia le malo whoever wrote the letter ona tua ia e fia le lei le tangata o le malo le tusia tusilia na tutongi le aina o le maritoa ia expenses e le te tonuina tautou va ai tautou mo tangata ua mafia le loto leanga ele le kafe le loko fe no fa tu le mafau o le tissue o lo fai ai it's not a mafau ele o lo mafau o le mafau o le beape o le mafau sort of about when thoughts when you think so or fai ai o le nauna your brain your lotto nga wenga la le lotto po le mafau nga yoi fa pe to think e mafau ka fio lai e te o tipi atu le fo mai ma te dia o lo brain po lo fai ai le kala what color it is ole le lano fai ai pure like snow white pa e ma e ka fe ke me kipi ko ma fo ni tata ole pa e ma pa uli pa ko le loko le anga ka ingo ingoe na si va ai le uanu no fo matua ia tangata le malo e fia le le upuna fa ngatu ina e fia le ia te fia le ni parmia ma tu si le na mai mo mosu te ton they hate to believe what is right tu si le na mai le na lunga ile afu e tumtumunga le introduction le no fa to mo le ola tau fa valeo tanta tu si for immediate release Samoa Law Society statement ministerial roles and rule of law o le topic nga tu si appear Samoa 1st October aso mo mone onafi
Ise vai la ye. 2025. Alongo, le introduction o tusi, o le amtanga o tusi. The Samoa Law Society welcomes the Honorable Prime Minister La'auli Ale Malietoa Le Watea Polata Iva Fosi Smith's speech to the opening of the 18th Parliament and his acknowledgement that the new government needs accountability, transparency, and good governance. E ara whanau mai. Ai whanan mea ua nofu masiru. They appreciate the opening o le launga. Samoa need le mea lea. Accountability, transparency, and good governance. Mai si inga runga. With the recent announcements of cabinet roles, the Honorable Prime Minister is also Minister responsible for the Ministry of Police and Prisons and Office of the Attorney General. These offices undertake critical roles in the administration of criminal justice. So what? Including the investigation and prosecution of crimes. Importantly, the role of minister is limited to policy and administrative oversight. It doesn't extend to police. Le se ko fe au ko kaulangi mai ko kau failo mai le role le pale bia ma le role commission. But here is my take. The tono to va isa mo ile melia. O le ai o se saying ale prime ale minister of police. Ile commissioner o le. A fai o le melia le vai fa pia poco nga. Vai do ngo fam mai. The role of minister is limited to policy and administrative oversight. It does not extend to police operational matters, which are the responsibility to the police commissioner and independent. O ai o tu ti toi tau mai le pale mio le atu. Ma ko koe vale pania. Ma ko koe fa vale pania. Vai. E se ko o ko mo ko fi. O ko nga vai. Le se nga ko ke mawai ye tu langa lo ia o le atu. Ai ele lea palpala ko lo. Ko ke lo ko leanga. Vai fento fa pe ko kele ko kania nga lo so pale bier tata ele ia nga faloia e silia tulo na pawana lo yo la fa valea kwa o ko ele skanga kale nga ele ia se skanga ka si aka ko ele root sa wengi me uma le ko inga le lo kaulangi mai langa fa mapai me nga o ke le kai o kaliinga e fiero sero kile koe kaulangi le feel sorry sesi sa orese. Ua, ai laulu le atunu. Papastui ke malo lo mau mea sili o ngaleanga. Ua ai laulu ai le atunu ya te oe. Le ai sesi feel sorry iso malo lo. O mea uma fo I whapena e whaia. Ma le lei le taimi o no fo inga. Liu sua vai. Le ai se mea le lei e tasi o te tu mai esia. So se mea fai e stangata loto leanga, loto ele lea, loto tau whaoso, loto tau whabalea. E liu sua vai. Le ai se winga e le se au ngā I tangata o se atu. Aioi. Iore nā. Leo fai atu. For me, myself and I
I won't feel sorry. Never, ever. Eoi. Te ataulangi mai so malolo. Le se winga. Le se ngā. Sa sili pa ene vave malolo e alofangia ai o e tangata. E te toe wha malolo atu. Ingo sia o e tangata. O le tala moni ma le whamau. Ia. O te lefi whai taua tuar tusi lona atoanga. Lava tusi a chan tai malelangi a tuar o whai tau inatu. Tusi lea. Na pa imelo email o no vai foi lele o te whai tau tuala a matanga o tusi. The Samoa Law Society welcomes the Honorable Prime Minister La'auli Alemalia Toa Leotea for Lataiva Fosi Smith's speech to the opening of the 18th Parliament and his acknowledgement that the new government needs mai kangaka kau whaalaka. Mato si ilunga, si ilunga. Nana pa ia ilunga koe kongi lalo, soli vai. Iwa. Nau whaatwhila ia ese atatu whaita. Ese atatu interpretation. Iwa. Ia. Ia lena. Nena, sila to toa. Read carefully. Read beyond. Read between lines. Yoi. Yoi. O tau ia tu te lela asa valia, lela tu e fo ia le li pare mia sa boa manuia lang singa mai. Ale tu te tala noa sa ili po ai na tutongia. Ne o tau fai mai e fia le leiri tangata na tu sia tusi. Lea o fai mai o le tangata e ana le vaalele e le lei fai ngā mea. O le tangata fai pisinisi e wha apea. Ia pe wha apea ma le lauli ale malitu. Pai o tau iai. O whesa, ua lewa na tauna loka nito ina i ana tua inga onga onga. Ele ase pau o whaia iai. Melia. Ua ka manga kua ka ika koe ngā besele kanka. Aisea. Koe inga ngi ule koe inga. Ewa. Ule koe inga. Anyway, back to the woman na tuto ina. E fai fua na lele fua le va lele fai business lia ona o le la va le malau ele ko ngi se ai o isi pili umar fo mai pili specialist pili fo mai pili fa mai pili o me ai pili whatever pili pe mai to ina ele to ngi se ai ma ai o to le mi longa ta to le a leo te fai ta te tala nolo i meo pili ne fo ele ni pili to mo fi o wa u le ita e te lo foi e ta go tu en mele I went through the triple bypass tipi mai fa por fatu eso so arteries so fatu o lona tau o le memari o lona tau wana go through nga buanga le alu to lue fai i le meo lo madue o i e koutu uma ia mato pili o le almena vai lima se lau mon tupu afe le pili ato mele no to e tasi alme o le pau ale tupe ni sau yo matanga mai le na lima se lau mon tupu afe te amad afa milion le pili me umana no ufata otoria te mare afa miliona le tau atu ai to te losa more tupe ama u out of our pockets $3,000 to wafi that's all mai le lima se lau mo na tupu afe so la te malama lama le me tala no me pe pilia
Iwe. Ai le fatu susalia la le ti la vai pili ale parimia. Ma wai le se serious o lona aona la vea mai o aonga. Ma pe vai le na take care. O ina matua ma mafare tino sa vale yaso aso uma. Tu ele wait o fea la mela tu pusia bai. Ewa. Peona. Atula ile mele fatautoria ma o fatu. Era o tau tino tia tau sama. Mai o lu tau tonga e na iaia na tau whao ile mai ma le mangalo po ti toe fo i mai pele. Ai wo fa fetaia ile atu. Ia se ngā ruenga moa. Yo. Ini ngā ruenga o tutoe moa. Siru whanua noa i nei mea i rutato malu. Siru whanua noa i aisule. Ua le whamali e ina. A ua tūlai mai loa se malu. Lava. Tuu ni pepuri tua inga. Tuu. Ai o ane sa. Ioe, sanga i ane ai o le tai. Ioe. Se ia. Se io pongi le malo. Fai e moni. Pero ila. Tatu te mauti noi. E pe pelo upu ia o lo tanoi. Ele moni le alofa. Ia. Fa aura o taranoa. Le ua o mai tatu malo. A pia maia. Lau fionga le matua. Lau fionga le suafa. Ua loro fo iaso ta vala vala. Atonu le a maua se avanoa. Ia. Pea uma o na fatalo po mai o tatu. Ai fio maia. Fio maia i le tapu kalame lau fionga. O le lupe whaalele. O le lupe whaalele. A lupu maainga mai kalisi. Fio maia. I tapu kalame i le ne yasu. Ia whatala pa maia. Pale tō whā ma whatala pa maia i lo tatu wat nuka pongponga. Ia amitai ma tapu kalame lau fionga i le lupe whaalele ainga. Matwaloa. Tai. Ya, ka ke kau fai si le vi inga o le nganga o le whawhitai i le kako kapa au siri o le ua o mori mai lau soifua i le ngai yasu ya, iei fo i manatu ya, e whamalo i kulanga o le foe mua i le ngai yasu pe o ngamasa lau sunga i le whatonu o le polkalame o whafunga fo i le tunu ya le foe ua o mai o nga e whakurima le tunu i o nga vaenga se so se kafa le langi. Ia, ka ke pi iama whakasi le ngā whakurima. Nga i leo le nganga. Ia, o le nganga whawhetai. Lea ua koe maua le ka whasoa fo i ngai yasu. Ia, me se fo i le whafunga ma le ka po i ngā le tunu. Ia, i whaiva masange pe o nga sanga i fo i ma whengai ma le au nganga i le ngā fo i vaenga o langi. Ia, o le nganga mua le ngā o a kao le kau ngai a makou. Ia, o le lei me uma suru le la wa maka fo i o sau le mawhangawhanga ma ngai o si o makou fo i piko ngu i Brisbane i Australia. Ia, ai manatu o lo whapenga fo i ngā i kua meleke. Ia o loo papa au malalai ia de loa o le tunu ia mai se lau sunga ma le au nganga ia o le nganga whawhitai lea ka ke pi ia mai ma ka paki pakia le anga le leo le tua ia i le ngei aso ma kako mafkanga ia e whai me whalonga kua ma ka whaasosofo i kulanga o mata upu lea ua e ka penga fo ia ma kako kongi manatuanga iai ia awale fa fonga ngala tunu ia ba se fole ka po ingala tunu umalala ko foi fa so mai kulanga ia vaenga ia ma lo fa tai ia ole fa pa ia kule lo sunga de ngai tai pa te tele ma lo fa tai lo opsione matua pe tele pe tu sa o le fa pa mai lo tatu nu ia manatu ta wala varna tasi wa misi tava yason te nei
ia sa e fiangai ma fainga malanga i rulato i e marulato tai manatu o na we to pa iatu i le fa muri atu le tu ma ainga ma fanau ia pa tai le tu o inga le tu o fai o na to fa tau natu i auto malawa ia le fainga malanga ia si pai se tala ele te on ta mata mai i le mena e fai malanga pesa e yeso wa no e te sa fa i tonu fa tau tonga ia ia le lei ia au le afo ia se afuanga ro fai marangatu i tutu no a fale ainga ia si tata tala mo fa fonga le nu ma faro ia e bang e foi le sa wanga la sunga ia e pe e badi e se angoka i kulanga se vai foi ai e fakulo le tunu ma kulanga lo ia vaenga ia a pe o ngai saungo e ia ma fu anga le nga malanga i sa bo fa bo nga foi o ainga ia ba se foi kulanga o kaupulenga ma fuanga ia sa ka penga foi ainga i kausanga e kele ia pe o nga yaile kulanga foi lea ia o fa ngofo ia fa nga makai pe o nga yaile le au ku ma au nga le nga malanga ia o kara fe ngai au kara fe ngai ko ngua foi malo ko ngua ku ia o lau maua aku le aso fa kaukonga ia nga maua le avangoa okay sa maua le avangoa e fa kasi aku i kongu foi e moli mawinga lea ia masalo o kere lope sa e malanga kua ngo fa longo va pesa malanga ku pea ia le ai la longo winga la ia asake le akamari yo le tunu uma ia be se foi au kuskala male au fai news ia sa maua fe lo inga ile aso ma ia makapo i fa kasi ai ia ke waia o se mafukanga po se fa kaukonga sili o ka ua fo i kanaka o le tunu o nga ia o la vive si a le si va nga lai valo solo ma fa mai o suinga o a me fo ai o le ko e kai le kulanga fo le o le au ma le angwa fale o le ka o le porokiki fa Samoa le ai maua kongu ale amakanga ai sia ele ai se e fai se leo i kulanga o me fa pea o fa konga o kofi o le tunu e pule ai le tunu manira a le kulanga fo ile o ngofo fo le porokiki ia ma awali le e kaula mua i manga o e isolate pe vai ese porokiki makangaka e onga le mea ia o la ko ala ia va o solo mai ai sia ele ai ese ale nganga o la ko porokiki e fa pico ia ko e manga o foga le ese au ma le fale kau fa kingoi e manga o inga ia separate kanaka mal porkiki ele mafai nga ele mafai sesis kanaka ola o nga kango separate ia porkiki makangaka piko so kanaka e pule porkiki so o ala anga mafai nga maku e fai ia kaula bu ai kanaka ba ia ile avangoa ia ile avangoa e fai ele sei nga kanaka malako contribute kulango me uma o e alang fa penga isi awali ia corrupt politicians le aku ngei ba fo ngei ba faio la ko mangaku fa pito ia o mangaku fa piko amal fa maulunga ia maleko bo fai fo ele va ai mawalalo i ka ko kangaka kele va ai mawalalo i ka ko kangaka i kula fa pele isi la ko ia bele alai fai kangaka nga ba kuala ko ngol bele so pe o le concept a ko ese ka u le aso ai sia sa ia foi man mangaku sa ba ko kalango foi fa pe aku ma i mau pe ang fa pe e fai le paka ele yofi le mea yo fango ele yofi ya o na ko ia le umianga ku ko vela kele o fai si o mi o sa fa yo ko sa mari me fa ai ia bako fai ko ai kala ngol fai ia le pipi il be ia bako kala ngo ko bakapo ia ku me lai fai ele longa o kwama ia feiro ai o gago que ele usa ko fai mai fa fo o vevela a pe kasi nga sai ai mai mau pe anga fa pe ko kilo in 1962 ai a fo ngai
ai ka kala example lenga fofola e ka ko ia le angoa fale o le mele o whakaukonga. Ma mo meo o le kapo inga Samoa, inga ia invite uma Samoa ia participate. Because o le aso leo whakaukonga, leo se aso sporkiki. O le aso ka ngaka Samoa celebrate ai, ia kulanga o le lako coffee lea ua ko. Ia, po le inganga ko lako sui. Longo winga la, e ka kawanga mori mauai ise, mori mau se open field. Ia invite uma kaka awange ia ise. Ia se pui. Mane. Always pui because politics belongs to the people. Ai wale aku mangaku ia. Nengai le anga ide o e fainga I mea o ngau le kupe. Ai le o nga le leida ile me ka o angoa fale o me ka o politics. Ya le la ua o kirikilo ku ngai. Wale ko worka la ko por kiki lai fai woki wale ko se ko amanga ia nga ko por kiki fa corrupt pe nga ma fa piko ia ele ko ifo se amanga ia se kulanga even se kala po se manga ko nga ia or gaming ngai ia kilo fo le ile kulanga fo ile o manatu ba fo fonga o ngonga maanga ka ku kanga kerkengi kulepa le ola umori mau ia as a sociologist ia mar social political commentator fa fe kai ole ua ole kwa isui a ko le mindset o ka kanga and I think I la kilo I kulanga ole field le ole ua kilo me ka o walaka ile fast fulu 5% ko kiki apa ia pasin 5% or kulanga o mindset changing of mindset o ka ngaka so o le makua ke le nga pasenge pe ngo fayaku o le fa ko kaulu ia ma fakingo nei vai ngo swingo ba fofonga swingo lo ngonga ia male fianga o ka ko ngaka wa ia se politicians po se fainga malo wa aku e manga ia la ko as people money so ka wala vai o ala isi be e vevesi e pisa o ela worile o la ko por kiki woki what day ele ko ye se fi falo nge o ke o fo I gay politicians fi o ia o ga ele sa nga o ile la playa le mele masangi la ko nga the last 30 years o le sasa kwars from wo make sasa so it's now coming back to them I they find that I kako focus pe in a positive wa fole attitude but the mindset le wo yaka ngaka pe ngo fa yaku over limas fulman ko paseni so in the next 10 years if you're up in a call 100% o ko mawala fi ngaka ngaka pe mele sa mo mawinga ya wi so le ko fi kala ngoala is a negative attitude ia po ila ko ba fofonga po ila ko langonga that's all gone behind that door le ba wat ka ko kaimi o le focus ako inga ia bawa pela vongo the next 10 years inga ia kilingi ai makilingi le afo le swamp le inga ia kilia uma ese ia kangaka ia e afo ngai bomeo alaya ku ia ai vai o kangaka kulanga ka longa por ki ko nga ves ole ko ia la ole ko ka funga manga ia ka ko mama ba ka ko kaimi ya o per vai nga le ile vai o baila o vai nga luo o ya o ga langa ki wa lo kulunga le fatal fatu ia uso ia peta matalas I lo pion ya o ka so nga fo yo ngai o ba ko ngai ya ba lole so foi la ilo fion pesca ba lo fo ka pai ya pa o mai tau ole vai nga lua ole anga fare nga le ngo malanga ya fucking foi sa bo ngo ainga mo si le fia le tunu ya le bo ko pa si le fia il kelo kaimi ya sa kau mo fai lava kulanga foi o se ba ko ainga kulanga o bako o coffee ya por swafa I kulanga o bako batai bo le
masalo was furu mong kupu kau sanga o le o foia le ngo foali o le di o ngu le swafa le ngeila ya o swafa kau ili ya o bakua la kau le fa ko afa e baile ya kau ya mangisi fo vai ngo mako inga ua le ua fa sa fua fo ku langa o swafa inga ia kausi le fai le file mu ainga kai malo file mu ainga o nganga male au yo o le nganga male au sa ve vesi ai mako ku o vesi wa uma ku dei le last 50 years ve vesi ya ai le o mai mako mako pulanga ya kilo le me sama le mu ma file mu ai ainga inga i mafai o ko le nganga o file mu ma le ngofo fangi ya i kulanga ko kongo o loko i fale o suli ma feoi o so se swafa la ya inga ia kilo le lei inga ia file mu le ainga i kulanga i vanga ya kolo pulo i kulanga foi o mako foi i ku ma ko kilo inga ia fa kingo me kau fai ya awai yai ia fasingo manga o kamari anga ia mamalu ngu ia mai kumalo ya o fakingo makausi lelei ia ai o ese ia ma ngei mea o le vesi ia ma baba o ngei mea ia o ka ko ngei o ka ko ma kupulanga kau ki fa ka ki ia la fua e ma fai o nga kausi ele fide mu ia mamaki maki ai kulanga o le o langa o kupulanga ainga awangi koe vai mangua ngei kulanga foi leo se ka wai ia o mafaufonga feso pai o la ngonga o le kala fe ngai ia manga o ai inga vevesi ai ia male peki ai ia le vai ni ngofo ainga ka ua ia vai ia le lawa fa ke o le koe pe ila ia tau ili ia le ala o ka o mo lor ka ri sa mo pe i mo ya ai ale ala ua fio mai ala o fio mai le po la tau fio mai ala o fio mai swafa no fio mai matua ya malo fa vetai e pe o vai nga ka ua pe o fa ko mo kwa pa o si le fia ai sa po e fo i ke le o kai mi pe fo ka fe lo i les ka mi o ya o fa la mi mo fa fo nga bayar ka ko yo ia o ka mo fai la inga ia pui sa ma le mu ku langa foi le fa singo banga o swafa inga ia le la walo ia mo fai ia le la o ia o ka fo i mo le se si be ko me ia lu o le o ngaka ia ai o le ngaka fa vitai i ku langa foi le o le o sai a mai se le o sai le mu umare ku malo i ku langa le fia ka sanga ia sa le mo foi ai ku langa o fo ia po le di o ngo ia le wa fo ngei o finga ngalo le kapa au sili mal matai sili ya o sanga ia la ia o air kai kulanga ya o ngofo pule le kumalo i le ngu ya mai se pa io la kawa ya i kulanga o kapo inga kama ingoa ya bale lako bakua la kawa le sunga kaudili ya le wa ko ngofo ia ngofo ya karusia ma kalo inga ia mafai o nga kausi le kulanga le kamari anga le ngu ma le kumalo ia koe fa fo i o nga bambalu sili kulanga fa vai ia mai se le ngofo fa fangi kulanga o ku pai umor ngu nga vaenga ese ia mai se fa kausi ngole kumalo o le kaua le o ngai vaenga ia le koe a ko kingo va kausili i kulanga le ngu ia o fia nga fo ngai kulanga i le ngofo a kama ngoa mai se ia le kapo inga ia ai fa ngai kulanga ia di manbangu ia malpa ia o le ala kaua ia mai se pa ia fo ngai il ainga sambole oi sa nga due fa kasi il kele o kausanga e kapo ia pea ia favor o suli ia o folawi kulanga o le ngaunga wa o kulanga o ka upu i ngei ambe o matai ia ai fa kai le kua ia le ua kau lau fa boy ya ba o ko foi panga be uma ya fa kai fo ka po inga ya ka po inga a wo ma sangi ya ma se foi ya ngisio le kumalo ya le kumalo a ko le wo fia ya o pe o le nganga ngai ya fa popo foi le nganga sa ba ai foi mar fia il kaimi
i kulanga folinga o porkiki a kako Samoa a whapele wha umala palangu whapele o la assessment ma la observation i kulanga o folinga o ka ngaka le wayenge ya wa ke le pasenge o fia o ka ngaka a whakarikari pea po a ia kulanga o le o aka maanga o le folaunga lea la whainei o le nganga le wayenge ke le fia o ka ngaka ma o ke le for the interest ka ngaka porkiki pe o whakusa i le last 30 years po le last 15 years ya pe o le la vangole whakai bo le vango bo umi setala ia o le nganga fia ia ai whakai o sai lo sunga mare whafonga Samoa malo whaftai lau fionga tau ili lau fionga le matua ia le lapi uta tau sangatonu ia le tala e tau whaiatu whaftai o le fuua toe pa iatu i le pamuri mai o ainga na fu toe whailoa au e la sia vaenga i o le soifuanga i le va maainga nuu mafioanga ia mai se fo i le whae atu o pelenga o ainga swafa ma longa pena ia whaftai le tua o lea ua pa ia le vaenga asita pa i mai ai i le whatautonga o te whawhitaia i le tua o lea ua mwhainu tala noa tono atu i se tasi sa awai na loto roto i ai i mwhainta tova ai ai o se whatautonga o le Century nei ia atu e siupu si vaenga e tasi pe lua o pe nanga leua e ta ua o tangata ta ua o tangata it's all about people citizens ili o ni mon porkiki maniani mea o ta ua o tangata na ia le teimi na langa ina ua ese mai ngaruenga wha te fono pe wha fonga whetalai e whailau tusir fono ina ua uman whatautor fonga whetalai na ia le ua i lafo mai ina ua uman tala noa le fonga whetalai na lafo mai le fesiri masani tonu na mauta fono we manatu iai sau no mai ioe io sa iai sau si uleo le tali le na e alanga ai pe le ana o leo faitioina ia ua faitioina fa mai ua le ai se mamalu lan mamalu le sau no e lan mamalu le e tanu e o lea ua fatoa maua se avanoa o tangata le la tatanu me ta o tangata lea ua maua se avanoa o tangata po le public o tangata lau tele o Samoa e faisio latu leo latu te ioina o latu sao aisia o le pule o latu na tuala latu no na foi a le pe me le mamalu tali o tangata ioe latu fina pa ana mafafuta tanu e ya whawikai mare fisili ya a pe ngo foi aku ili o ko ya mga ia ni negative stuff le ba fo fa pena ya o kanga e pe ya aku sawa ya si le fa ka ki o kanga ka fo ngale o ko por kiki ale mal malama le ngo afale o por kiki po ai pule ai o le fo i ko nga me ka o nga acknowledge ai pe mga ia kanga na ko inga le pule pe o vai nga ia le o le me fefe el me ka o politicians so se politician lawa e fefe le me ka o le vota o ka wai on menga I pay for linga ba de o ile corrupt la ko thinking malela ba de malama le ama fale me ka o politiki e pe akirkiro menga e o lo tendi o ku manga ko le pule ya pule no ia i me uma pe wale manga ia le manga ia kangaka ar ka ua mele ala war bo le mele sa mo ai kulang ioi fa fe kai la le angi ai u ioi ke le i como mele langa ka ua mali ka ua o le ioi ele ngaka le ioi fia ia au le ioi le kulanga fo le o le ua manga ia kangaka e onga le mea and we want to be part of it le saka ko participate ako ikulanga o le kingo ako nei ka ua nga ka waila mga ia o kanga kai o ngal mea nei e wai e le o se ka longa e le o se malai o se politicians ia le politics o le malai o kanga ka la tele o kanga kai o ngal pule ma ku le ia o politicians o ko ka alo ko ngal malai
oi ku oi kong voters ka ko nei oi ma o ka ua nga mea ai a fa pe fo e va ku lesi ku acknowledge mai ma nga ia well ua a ko le nga kingo o ka longa manu ya o le kali mo buanga fa fe kai ale nga anu io e u ma ka sai ya io e kilo le ia o le io e ese ma nga io le anu io e se fulu wingo io e nga i kulanga fo kale o pe o fa nga e kia o fia o makwa lia inga ma le fa maongi kulanga o le manga ia o ka ika ngai ka kela ko bodi ba nga ba ka fa ko io ka ua ale e bodi ya ku ka nga ka foi vai la ko manga ku mele ya o ave foi ma be fo nga le pe o la ko o ninga le me ya ba kilo fo mai e le se me malu o la me ka o malu o le malu e a fo ngai e fa a ko e ku langa o le manga ia o me ia fai o fa ki ngonga se mea inga ia le lei makala fe ngai ma auanga ia se mea vai mangua ai ia la ngonga ma fofonga manga o nanga ka o le malu ai fa a ko ai la le kingo a ko se mea fai ia o le malu la nga ia fa kingo fo i ku langa o le au ma le amo a fale o le mea le pole onga o le mea la fai e ka ua menga e fai asi fai ka mo masalo e anu se fia ka usanga fa ma lama ile au old politicians ngale ye ngai o ma sangi le be fo le o le dominate politics mar ku langa fo gale manga o e a fo ngai e ku ko kasi ma fa piko la ko manga ku la ko wa ma lama media those politics are now old school politics wale ko ka dia le wa fe ala mai o ka ko ngaka mo malama ele ko te so ele ko ia ila se me o se kai o se dimba pes koso mele dimba ngaka e koso mea fa malosi e anu fai de wa o le kaimi o ku ka ko maka ko malama ia fa ka uar ka ko ia sa loto bla ka ko ia kau e fa kingo ai me o mai fai longa malu a ko o malu nga le fa kingo ai me ia ai le fa piko nga politician se mai fai me le ele se va engol politician o le politic e fa pe ma ia fai la me le nga o ko fai no tesa o le picture a ko ma le aka a ko nei ka longa it's people's game o ka longa ka ngaka o le public e o ngal me le so awala ngai ko bo file politician nga ke own ningal mele because you don't own this balai owned by the people so e kaulang nga e bombodi aku sa polo kiki fo nga le ke la koi inga ia e mga o fa ai po makangaka maka mo fa ia mga ia kangaka inga ia fa ako le malu mele mga o fa so e fa penale wingole ole ngai foi ka longa ia ai pauale be ele ko ye fo se kelo i kala fo ye ngambia la e o ma kai minge o la e feo ma ya le ku awole ko e pe ya me kan kangi fo ngale ka longi fo le kosol malai kan kangi ele se me kom so and I think ia malau observation ia Samoa ia concentrate lo Samoa ia fo ngai inga ia lufi le lei ia whakakianga le ua wa diari mai ngei i kulanga o whainga ma whakingonga o le polkiki o le ua close mai lava wala laka mai i le angoa fale o le whasingomanga o le kamarianga ma le mamalu o ka Samoa e a fifi ai le amakanga o le meka o le politics wa Samoa ia ai o pe ia onga como foi o ka ko ai a mai example e whakakia ia le aka ma le au angoa fale ako ia whakakia ma le au wivi e ka kaunga ko sa vali ai wa sa ko ngana me ka ke focus ana ia it's all about acknowledging your kako ancestors kako forefathers e le se me que anu ai anu por que mingi
ngara kwale fai a o ke manga o fai lo poko ia fai a me no o le focus e politiki no fa ka ki ka ko kwa inga ia ka ko sa vali ia i fo lea i a wivi ia o fa ka ki mai ma ka ko ma lama i ka ua ma le concept nga lai o fight ka ko kwa a ele fa nga se system fa per ka ni e fa me le ya sa mo e fa nga la wala nga fa matai e fa ye so lo winga na o le mea nga le sa ki ngai ka ko kwa fai set up makilo inga ia awangi mang malo me se ba fo ngo fa sia mangi fa per ka ni fa America fa New Zealand e a bakai por ki ke samo le fa ka oko ka ko kwa lan me nga fai so the biggest example ke le nga fai ele fa pengo fa mai fa pu mo ko se office po se fale ako kilo le setting nga setta ka ko kwa nga makoi ka kala le bango le public ako le kungu ako po fek mo foi se foi so pa so wala ke sawo i mo ba mele fai le malai open field asa because of the concept nga mal au nga or kalonga it's a people's game and it belongs to the people and by the people and for the people so we are ka nga e koi mo boli mai a ka nga nga le ka le wa maka nga fa ilo mai ile politiki le o ka la ile leima fa kingo le fast and I think afa pe fo la makwai kilo le fast ile keu le le ku langa concept le ai lunga ko fa yin ele ai ba sesi ka nga ka sa mo e sa masanga politiki ma lo aku il mereka ul politiki fa sa mo no one le nga sao ia ko nga fiki le nga fai the last 30 years onga le wa langa umbang malo le corrupt umbang malo ku langa IKEA ia ma wala fo le e fa pico sale ai se competition ya timing ya kasian boli mengol politik Samoa le fa inga fa no so longa winga ele ya ba se power se aku inga political concept ia po se awala il kebingi le o fe ala ka ko kangaka ma fa ka ua loa ia kulanga o le mea sa ka wasa ka ko a and now we beginning to see so kangaka ase wanganga ka sa moa le malama ile ka ua o le loko i fale lea po le a wivi lea sa ngā rurua eo ka kokua o ngā alu le ka i leo longa mangaku i a foi i le system i a po le politic le mai fafo which is outside of Samoa lea sa dominate ai ka ko whainga malo i le last 30 years ia ai whawhikai so this is the start o le amakanga nge o kako inga ia koe fo i mai le power i kourima kako rima oe ma Samoa langa temianga ma take over ai ia le Westminster system le a perkangi nga o koe momonga kongu i kula e kako lava politicians sama kuwa i ke lea ia la fainga o ka sa polonga o ka polonga asia langa esa porque ki fa pico ese me ka o collective politics e a fonga i focus i lalo the culture values and belief so ka ua ma le se senga porque ia ai fa fikai o lewa kako sa vali lo ia makako karusia ia ile tunu inga ia lango ia kulanga o vaenga nei ia ba mambori fo ingai fa kwanga i kulanga fo le o vaenga ma fai o ma feso so angi ka ko ka ile o ye nei and sometimes o le fo ye fo nge kilo fo ya le si o le i kulanga o ko inga negative fo le comments ia po statements ave o nga fa ba ye ya de ni fa ilonga mangia le lo fa ni ma you know it's nothing to do with Samoan people ele ai se por kiki piko sili o makua
I lo le polokiki a Samoa. And in fact, development established le polokiki a Samoa ni kai kau sa ngau Yesu. Sa ko nganga me. So lo winga la. Akako kau mo fai vaenga le inga ia pui ia sa male mu manguia lo tele kako kanga kai kulanga o lako kumanga culture o lako values ia malako beliefs ia me uba pena ia e manguia fo ia kako ikulanga o le fasingomanga male male si o manga o kako kanga o le sa o ngale me ia ai ko le bangoe fo ga ni te alo fa tai ye o le matango fie o le kala mola i meio portiki ai ela se ka ko a upu o ata tu pa ngaina o portiki la ele upu yo le benga a foi tau pe e pe ata tu nga i tele tua tu rola le upu palangi a Facebook la se upu ta mo e fa ngaina o le mea leo te ai ia langa ua mautua tele te miol fatutonga pe atoe apa ista tala noa. Nasa wa ai Samoa wana, sa ai Samoa te miol fatutonga ma e la o leo au maile tala i le temi nei ua whaate tele i natu le cost of living, le maualunga o le cost of living since after le apo ia fatutonga. E whamaunia ia tala i lau sila malau wamai. De ai a kia o le ai a kurga me langa le sa ko fo i mai Samoa. Okay. Ino o le ka o le bele. E ia mo me ka o la au mo so oi fa por kiki lai ka ape solo i Samoa o me ka o la au mo so oi fa por kiki. Mo be fo le a ka ko kirikiro ia o kala fo i pe kala le vai ma le usuma. Mari Nga lua kwa le lesi kala ia ku fai lesi ia e mabodi lesi lua ku ai mabodi ia o vakunga o kwa se ar mabodi nga fole le ai ai ku langa o mega amakai o mafau nga ka fa por kiki ma fa kusa ku langa me uma ai lau kele kilo mo me facts there are facts le involved I ko kongo me ia ai facts of facts tele a inga happen na kulanga or relationship outside for their issues ma kungu ifafu le uchi se le ka ko control nga vaenga o isi mau facts ki kele la ia ya kilo ile vai mangua nga ia le politiki a Samoa le last 10 years last 5-10 years ki nga ku mai malo le 2021 so le alai fai anga there o le afu ngai o le kau mo fai lui ia ma kau mo fai fo ngale e makua I le pekia ia ku langa o le kau mo fai ngale malo nga ia fai se swinga I ku langa vaenga uma kau soifuanga ia climate change ia maisia vaenga ia pe ku la fongo ia famasingonga ia maisia vaenga ia o parlemene o le kele I o facts life I ko nga let's have I mangua ai le for longa por kike Samoa the last 10 years let's say 10 years kalumai o fai swinga ngai ai sia o le kele ia o mega kupu from by the 16 to 21 last 5 years ngal mal o fainga malo fa upu fai Samoa sa kasi le pawa nga holdinga me uma o nga fo I lea nga kele ai nga luenga fo lea ale malo fo e kau ba fai e koe au karu ma koe vange po fer kulanga la ia I kulanga me kau policies ia me kau legislations ia me kau constitutions ia mo isia vaenga include the parliament male famasingonga maisi mo mea ia so these are facts kusa of factors nga kau nga consider kako nga kako kilo le makan kalongo fa mai I swinga me ia mese kau o loa me va penga ele nei fo ele I mo ele malo se akoko I ku langa fo ele o le o mo kwa steady le malo ku ye se 4 or 5 years inga ia develop ai ku langa kilo e ko ya ka wai me sa fa ele se ori la yo so lo winga la you know these are the facts le ko kongo me a kalangola ka ngaka in general
o lai ua maua be fo ngalo kala ngo fa la mo so oi ai ia ua ia mala mo mau ile o lai seki ar ku langa o me uma il kau ku kusa le de vadu ki kilo ngei ya lele e fo ngei kala varus furu pensini la ku sa bo ki kilo sa mo le value o le cost o le dollar australia po inga fa america masamo ya the same price same price up pe kilo le value o kope i kulanga exchange pe va penga so o me va penga fica ma in fact au la ku sa bo se ke e ka mo fi si be sa bo ya ka ko so kilo ma ya ele flexibility o lau kilo ile assessment I work out review for la ka kai ma le si nga nu fa la o so ila yo me de ayo nga sekia a fa pe e a foi o que le isca ka me o dia va fa o le se cooper malo look ele se como pico si non quiere cooper o sa mo o le kwa ke le a cooper ai ai ele le sa mo ele so ma foi ala ko cooper e o la fa o pa wale la ku o ka ko la kira a ki foi la effects fa pena ele ma mai ke lo ka ai ka ko ale le lau fa longo ma lau kala ngoa i ku langa facts le afi ko ngo meia o langa e a fongi e vai mangua ai le fa singo manga o ka ko ngo ia mai si vai nga ia avise se mo meu o fe au ma fongi mo o le ka muri i le o ni le vesi kwa ki nga fa inga ai o kwa e va ko fai mea fonga le create mo me conspiracy inga i fa se ma fo fongo ka ko ya ai kako wong sai ya kako wa ai ko ya pia fusu wa ai pe or kala al bako ko ingal bako fusu wa ai va ngai langa le o ka ale fidi ku langa le va ngale i kanga ka lo fi ngau pe e le o mafai o nga karia inga ku langa foi le or fai inga ngai ka longa ngai va le afoka o nga bomoli le malelenga i kulanga kala ngoi sikupe ave ke le makupe le fa rai ko ngoro treasury nga sa mo I file constitution e allow when may happen ngo ole lunga be ka o pule o ai lunga pule fa ko kala sikupe ko fai either use or reprint more money I say I sa ngare bu ko constitution le function phases e se fai mai risco pe samo on ma kwa ke le al kupe la fa la i kongo o la ke nga kupe me mo ai fa ku la fongo uma nga be fai fa le fa kai de fast le o kilo le inga e ko run the process le o ku la nga fo le o le organizing o le authority ya bakula nga fo le ka kala va nga kupe samo la nga sai se ki da lo o constitution pa ese maria por sago le muy ocupe samo pe da nganga so e pues van a le lo sunga pule te tele lo fionga i le matua to ilili ta sile vaeng le ua tau i ta tala no le ua ta ua le mali lenga tususia ale au le malu biala ngor tele o ta tala no o favor ma fau Maria o fai la ma fau e sa ti ai me moni au inda se na fa nga ta tau le ma fau tangata e fa malie na ilo na mana o e fa sa o ai me o manatu nei ai pari le manatu e fa pito selfish e manatu ai e sa o le me anga ai le ala o tam fai mi milo ia le mali lenga tustusia ale fionga ile le sunga le malo le lava manino ale pe ona no forma mi milo le tusi papia o fa lave tu fa fose o le sit pela tu a pila ona eta o tele tu pensar ai ese le ta o le me ta ona o ina le ma fa o tanga tsamo ele o fia apa tu tanga ta matupe apa yai ele o io ina ro parlamento ele foi el capineta apa yai o aia ele ai ele process e go through ai
o wedding foi lá ina o mai tusi to ina le pe e lua fe sasiele ma fo fo tangata ia o le meo le upu fole le na mai o fala ve lave fa tupu fa fo sei wa apiai le tamau ainga o le atunu pe ua no foi lo nisi i o latou lava imagination si o latou lava ma fo fo ma feli wa i ai le mata upu ma fa pe mai o le anga fenga malo le no fo ne to mat ne le anga fenga malo o se ma fo vai te le la u le fa ta ai langa o le tatu te lungo ta alonga o ma fo e ta sialo fa longo tangata i po le ma wa lungo fa le ona ona ai ale ai se ola fetu fa i se ola fetu tu nai ia ele feita wina la ia mena ngai ai o leo tatu vai ele i fa pe fo yo se manatu au mai no fo no fale au le malo au mai o le manatu au mai lungo talo sanga le kapeneta fo o tu le mene e mo o mia se extension o se tupe e fa tau nu uai ia le whainga malanga le moresi tōru suaso. So a ora ina sa o mawhauwhaunga. Na le ilo ni whinaunga. Le ilo ni whinaunga lau whionga i le suafa, lau whionga le matua tau ili. A o le mea le o lo tupu nei. Ia o le whila whai atu ta upo kalami. A si teim fwoi e whalonga tuisi po kalami. Wa e se fo ile latu o maia. Ua e se foi le latu li liuina o le mawhauwhanga o le ao le malo. E pio na whai atu. I leo le ao le malonga initiatinga. Initiate mai e. E le kapeneta o e ua tutu le foi. Ua o mai ua vai atu. Ua le tala tea ngai le tala o le tupe. Mai le lua oro o wha. I le lua oro lima. A o lea na muta whafosei whainga maro. Pe o wha lave tupu whafosei ia. Ai le I whaia se tū la fono. E apa ai le whainga malo I se tupe e au mai. Le ala mo mia, le mana o mia tangata ona malama. O lo te le te ngā tupe ala tu. Lava matutue. O le whapita au li tupu whapose ilia. O le tupu ma mea. Ai lo iesi tu la fono e mawhai ona apa iai le lan whaonga e taso o lima. E batino e iai mele. Ina ia mawhai ona whai se tu la fono e apa. I teimi whapose e peitai. Ia ua sasa ua palu whaasapa sui mawhauwhaunga o tangata I le mele. Ma lua whesasi ai ma mawhauwhau. Ai le pelu sau no wha le mawhauwhau. Ina ia mawhai o na langona I tatou uma. Lei o lai tonu lava masao. Ia te whiutanga ina ale malo na go through the process. O le tangata muri a whesiri ai. O le whaatumutumunga o le malo. Isana. So at least, ua melana autograph. E talia ai. Se tupe au mai whaawawai ngā ruenga whaanmaro. So whina Ba ka warrior vainga le e whai pui po uma ia kulanga o ngei mangaku mangei la au maso oi mangei kala le vaima le usunga o lo ka ape sa moma ma ka mo whai e a whongi e whase se ngai ia ka sa mo langa o masangi foi la foi ku le valo mai a masangi kulanga foi le al me kau o le afunga i shortcut I le process. Yes. So ai la ka nga kai masangi mo me fai ko fikin fai ke me fai fen kusin me ka o le process. Ya e ika kere pe ava ia ko fakingo ska ka lan process sao. Yeah. So these are o afunga o lui kaunga ma fo mai fakuskusai ka nga ka corrupt marka ngaka o lai kau mawhai e a whongi e follow the process. So, e le mawhai la o whakusakusa e ka ngaka corrupt, mau ngā mawhauwhonga corrupt. Langa ua masangi I le meka o le shortcut o le process, or even le kamo se process. E le whaanganga le process. Ai wa ai aku loa ua follow ngaka la le process. A maka loa ngā rungala lo waika aisa langa ere kai me koe fo'i mai I le ending o le right way la o fai o e koe fo'i mai sasa longa mo au so o le this is o le Mexico City o ngā maku ia I ka ngai ka longa fa por kiki o le fear
o le fia e mo me consequences pe a maua me foi lá le o nga kau mawhai pe e whau mo me conspiracies ma kau mawhai fo nga le ka whale soro ka ngaka le involve e yengi o lako kulanga kau wheo lolo I kongo le whaingo le process inga ia manipulate o lako thinking inga ia au mai le mela body inga ia sa male mu ma sa oi au I ko fo I mai le ulo la au ia so this is fear I kulanga beia I create ia me ka o le crisis ia mar kulanga fo I le o le mau kongo le tunu I kulanga vaenga ngi ma fa se ngai le ku la sa fa pe ia sa work langa manipulation langa fai I le last 30 years wale ese singa question inga even for I nga vai kau kiro la I vai kau le va le 16 ma le 21 nga le ai ma se opposition ngale ai ma se opposition logo wingala wa makua I fia I le kulanga o sa o loko o le me kau o le kipi ia ma kele fai o fenkusi ia ma fai la piki I ko kongo le process ama ai le fai do wa pasia ia like o ko ia ia le do vai koru le ai se ni te anu I ko el public e fai ai so o vaenga o mai e ke le fai ai fa kuskusas ka ngaka o like o fai follow the process marka ngaka o like o fai shortcut in the process so it's very hard I didn't find out I le malo foi la ngaka nga le ai fai ko fiki awa e sidi ko malosi ia me kau o fa maongi ma process ikulanga ole true fire when you follow the process in a right manner e malosi e necessite langa olai e ala mo ku o le process le langa olai le lock in ai me ka o constitution ai constitution me fa vai e pai lo ilunga de fa vai ia se kalangoanga o se maka upu mai le parliament ka peneka ia pule fa kongu e o ai lunga e o lo ilunga I constitution o le was struggle le kungu o le se kali ka o lo ilunga I le topol me kau o lo ke lo constitution o makango lo fa vai inga ikiro por an me le fa vai so or ka u yo me ia and that's why I ka u me ngi inga ia ka ko mangaku pe o lo le process ilunga fa vai ilunga o le top of fa vai which is the our ma lo nga ke finalizing ma announce ma dress my issues le o waku ilalo o lo winga ele ai ma se ko complain ele ka kaulanga ele o fai se pouco ses o la fai la constitution la fai la fa vai venga ale no fai pa wale me ya e yai ya bafu anga pe ngo fai aku ia sa ka fisa ngo le la 15 years 10 years ia ko inga nga vaenga sa fa pe ai ka bi ngai o la sao ele ai le ko sao la ga le ko mo fai ma lo fo inga ia follow the process ku sa po le ale ku la ngai pe vai pe ma lo si pe ma la mai pe la ia ka nga ka fa ma la le process ade once ka mo fai la ese ma fa vai ia o ngala ke le vai but follow the process le fa vai so a ke foi yo si vai ngai o le process le fa vai o me foi sa o ka ru ko inga o nga ka su e ko inga anga fai ko a fo nga windows fo nga ka wo so ko because o lawa ngai lo anga lo ngai le lo ke fa vai anga lo ke le ka mo e reforms and that's why it's important akako mai kalamo meio o fa mamafa ya kauia as a social political commentator ole meo ole kau ole como fai inga ye loilo ma fa kingo reforms langa le keleo articles ma vaenga ole fa vai ele safe ko inga le makango ye and in fact kako mai dole issue le pisa karwa ngai al issue karwa ngai le nga fa longa ku yai ya wa mai ia
le mai officer fo ngale so sa ye ka lo ia ngai le bele ku pungai, which is absolutely akako kilo ye partner ya le au ko ka kai mai fo i ku langa conspiracies le ai e ye ka ngaka le ku le ia mai me ia ngai ki nga ngai lo ai officer so sa ye ka lo ia se ala o fa ya o ngole langa le sa pa anga mar ko inga ngai kimi le kimi fo in sa ku la i mai ai so ka kauang mo foka ka ko Samoa o le o ka ko focus i le me ao mafai ka ko fa ka war ku langa ka ko fa vai ku sa pe nga loker ka ka ye au wala ko fai reforms inga ye ko reforms o mar ke leo o articles vai articles o fa vai inga le ka ngo e ko inga loke wai no fa so ngi ai wai ka nga ka so ngi ma lo si ai ya o que ka fa ya involve maloia ba urunga malo ka ko tu so combination of the virus so sa ye que lo ia mal law reforms there's nothing to do ole van Italia tawili langa le tatu te o lava le tatu our journey supposed to be move forward and upwards kaku journey. But here is a problem no fionga matua. Mana tua foi lo tatu generation e tatu no for ma refer me na fai o tatu tua. Mari Pe so for na vale ma nature tatu le tatu foi un atu puranga. Tatu te fa me melo yo tatu tua na fai le fa vai le na fai le mele. Na le fai tau fa le mafu fau. A generation la sau fai ma refer ia me na fai o tatu tua o me na fai o tua sui le tu ta vale sui le date sui me malu ese malu ma sui ni memories le leila ia o le tupuranga le lumanai at to refer te pera me te refer tu o tatu matua pa ale mapau mo lo latu tau tinga ile tau mawhainga mai o Samoa ile from the scratch ile i whapia na tatu wola mai lotu tu ni whatitele ma tu ngaka ko come through the development le ati na e ino Samoa so a tatu tilo la imeia o tato lava tato involve pe a tatu wo ile ati na e o Samoa Ela o kako kukur ke mingi makako kilo kalo fai a Samoa me na afu ai o tatu matua to fa mai sa o le me na mali liu ai tua ama matua na fai tau o resi generation le lu matuta ua I refer la i me le me na afu ai Samoa me tau tinga ai Samoa ana le ai nei i o tatu tua i le suia i le tua ta avali Tato ai na mata mai te fatasima e tu fatasima America tuila ale ana le ai o tato tu matua lo tatara no le future generation le la will refer me ai le ni me na le leilo na fatinuina le tasuinga le o suiene le o sui le time ai fa no longo la ile tala le tu ina tele suia se temi o no mo e kalesia na ia suia le time I am. Na ia whapena o tala whana. Na suia le taimi. Ona o le whawhetau inga o atunu ua lalangi. Toi peila o le whaetia tenga tele alea. O le mai lea ngā tupulanga, i lea ngā tupulanga, i lea ngā tupulanga. O le tā ua tupulanga matatu ngā tupulanga. Le tau te refer i tua te mina maadi liu o i tuatu tua ai le vaitemi o le mau. Le vaitemi o le sa i linga o le walo tutua tasi. I tua atu le taunu o tala lei. A le ala le generation numa to ta o fela refer ya i le lato tona i ia o ina ai lo lato temi lo lato foi temi male lumana. Taso sila ia fa mafo. Malo le sango le sunga kulepa. O le mea mua e whaamangingo pe e kako o ngā kupulanga, a meise le ngaka kako kupulanga le we nei, o lesi kupulanga le o kako whāngau, ia ma lesi kupulanga o whāngau o kako whāngau,
ia whangau ka whangau. O le mea piko sili o ka ua ia ka kou keiminingei. O le kaumawhai e mamori pere whi auange i whi sopo ai. Ia me ka o le porokiki, ma le mea ka o development, ma le mea ka o sovereignty o kako kangaka. E lua mea ngai involve ko ngā. O le kaumawhai ngai a pui ia kulanga sovereignty o kako kangaka le saulo konga i kulanga o mea uma e whaakingo ai mea ngai o langa. That's number one. Lea nga seta i kako kua inga ia kumau ia ngā vaenga. A opu, a le lesi vaenga o le vaenga nga, o mea ka o development ma mo mea ka o suinga. Ele whai mai kako kua a awa whaing suinga i mea ngā, awa ki whaingi whare ki kere, awa ki whare nya. No, those are part and parcel o mea ka o for incentives ia po o mea e develop ele nei mea o porkiki. So a whapela ka mai whai, so be, do it. Langa e ka ua i suinga ngei, a ia ku mau pea le au, ma le angoa whale, o le whaa, a ako inga o le angoa whale ako ma le au, o le concept, o le kako ku maanga whasa moa i ku langa o langa polukiki, e kala whea ngai maung kanga ka auang i whaoa. Langa whenga kai o le vaenga lea. So e le mo whainga e, o ngai ngofo, ele whanga whakuskusala vaenga ngai lua. Wai a e laku le polkiki. Ia e kaumo whai mea ki ngā e ei ia le tunu. O angi mea whong e kaumo whai inga ia whai. Po le an me ngā kailo malosi whai. O ngā mamoli leo i kako whangau ma le kupulanga i luma. Ia o ngā ruenga ia le sa whai a ki ngā e ei. Ma kaumo whai whonga le ia whai ai ngai suinga e whisosoangi i leo langa. Male kulanga fo le o le aluaruanga i luma o ka ngaka Samoa. Ma ka mo fai e keep fo le afonge i le mafukanga po le relationship. Ia maisi fo i tunu i fafo ma suinga le sau mai fafo. Because you can't say no to changes. O sa ngā le mea. Pau ale me ka ua le mga o moli ka ko kupulanga. Ia ka ua ia ka ko mafa faule le auanga i whaoa le porokiki le anga. Ia le sovereignty o oi. O lau kuma la wanga. O me piko siro nga ka ua ia oi. Ia mauka re kongunga. Aua nge isolo ia. Aua lava ni ia ruese malo mafafau. Langa o ngai o le foundation nga. Ngai fauma iai. Ia lou ako koa lou malamalama. Ile me ka ua le politika Samoa. Po le concept. O le o langa fa Samoa. Awangi ia wes mea ngā ka uai mele whea kua ngi. Ai pea ngo whai akur kele o kaimi. Ai ka mai whakusa mo mea o a whangai o suinga le ia ngai mea ila ma mea maa ngai a. Well, o le sao a whaupunga mea ngai a kia uia malau philosophy. O mo mea ngā o mo mea keu, mo mea o decorators. E keu wai ia kulanga o kako wo inga ia kako fa wo pe ma le suinga ia ma suinga i fafo ma kongo Samoa wa ai awanga i fa pe ka ke le manga oi no e ka ua ia kako anga ia penga ale be piko silong ka ua i kako kupulanga kako ia kako Samoa inga ia awanga i fa oa ia lo ka mari anga o lo fa singo manga awa o lo porkiki nga siria ko nga malosi ilo se siame e fa vai fo ingano ka ko nga fa porkiki pe ai manga o ke aru i komor ka longa le e fa vai nga inga ia e ke malosi ai fo ma mangui ai o ka ngaka ya ai pe o sa nga le me pe o nga related me le wa sa ngoi ku le pa ya e le mo fa e say no i me fo swing ai fai because they are part and parcel or the development ng nila langi ele fai ka fa pe yo o ko e ma ko fa ku no we want to be part of it ia fai le awanga i fa o ma vangai ia kulanga ole angoa fale a ko o lowo langa o Samoa ia ma ka mo fai mo mori pe ia le legacy ia ma le sovereignty fo le ka ko kangaka ia ku maule mimika ma fia o ia o Samoa
mai lava le amakanga se yo lava i faiunga i o ma po feme o ia le olanga al ka ua le vanga le pe o sa mo vanga le ai fai mar poko fai mar ka mai i fa vai la lo le concept fa sa mo o le manga ia fa alo lofa a manga ia fa alo lofa aua ngi a verse se me fo ngale e ke la ko introduce ko mele ma fa pele o ha ua nga fai ngi me aua e se le o ko wa fai me nga lenga ia le fai ko inga nga ka nge sa e po ia le fa lo ko somewhere in the Bible le ir ka ka penga o nge puka nge sa le fa lo fa mai nga umanga o nga ave me alo fa le ku va ko ma lo si mar ka ma ai nga me mo fa mai lo ele o me e ia mo fa ia that's a concept I relate by for the concept for Christianity it relate if it go ile le mo quite fit in ya ku lang al ka ko philosophy fa Samoa aja o le puia o le ka ko sovereignty ma ka ko legacy for le inga ia wa ni fa o le nga kere ka ko Samoa maua ya o Samoa mele o le ka ua o lo fa singombanga lo komari anga ma lo o langa o Samoa that's o le wisdom ako ala ka mai nga o le o fo nga kire ma bia ngisi mo me ila mangisi mo be e fo ngi e fa penga ia le nganga le ko mo foi mo mori ka ko kupulanga ngai awang ia vanga awang i faoa awang ia vanga ngo fie i kulanga ngai sun ai i ko kongor ka longa le ai pa ia e faonga me ka ur ko falo loko ma le ka bai inga ia e flexible pe o skaukai e maka para lau walu e ke ai sai ma sifo lunga ma lo inga ia ku mau pe ia lo fa singomanga e mori ai fe au mo ku pulanga ia ole ia malo e vangale lo suma dai lo fiona le tua fiona swafa ia mo le tafa so matomo fie ole tata mun muri o tata mi fa mun muri le o an mai er to ina lona toe no fo inga le wa 5,000 sa ta fa pera mata ita ole a mai se fa pe ole a marorolo right away fo na la toe to so tu nei 5,000 ele I fa pera ita announce lo na toe fo ile tu malo e fen palota yo ia ona ole lava la ta te va ai mo la tasila le to ina la fu ai ona tele le oso mo shortcut ia mal me la vale ole I am tasila na be le wa ta ita ta no Maria ai ia lo no to inga fa pe o announcement to ina ole fai lo te mini nei pena no tongi o mo ai ura fa au ai o le tau te vava ai io te li lopo le ma fau to ina fator wai le na announce to inga mele io fator wai le mai fai nga palota ina walu e le sieli fo ila titamo mo e a better sanga o la to e ranania le foi la ua koe au mai lona varus futasi ua matua le nei to ina mo no winga talapelo io ile mfaina alo upu matala langa lela la sau sila ia lela ua au maila na toe le fu au mai o lana toe mea lava lela toe ia ona fa matu ua turola ia le ape o I tasile mea wa ai ana ua leva na nofo fo ile toe ina male ma upu fai sabo ai ua leva na ia se swinga pita ia o ana talonga tuaia ia ma ua tuaila na pokiki ele fa sanga I malela au ele mali to ile meo o le fa soino le mapo fau le atina e o se mea le enta tu va aia ia mo mei o rosions na fai le uta tu va e tapenanga le na mo mawina tapenanga o fa tautonga tale e fa matala mai I le true leader le ta I ala e fele le mapo fau ile atina e ina o se mea
So pe o mena o te loai. O le tangata tonu lea ua talawhia ngai lona taimi. Ia ele ngata I na tu mauro na whatuatua I le atu nuu. O tangata mai latou na asa maia sa moa I le tua nai. Lea e lai ona ai tātou le taimi nei. Ai pei o papastui. E se foi lana ia target. E se foi lana ia focus I le me tau papurkiki malana po I ai I le tūlanga e mix e le toi ina. Ia Samoa. I le taimi o tātou mātua. Ia maona mawhauwhaunga whaale lumanai. I te au tawa ai teipi o le ata fūlele na ti whangasai nei o le Back to the Future. E tau whapena tawa ai e le tū mau se me tasi e whioso so whaisolo. Whioso so whaisolo lana wa ai mea tau Io e tau por kiki malana ele peila le mele au mai ele io laude le e so solo a io ia e pe foi la ona ia au mai le mele o le ia te ia le o le minsta o le minsta o le lo isili ia le foto lioso io le foi e la bevola ale sai ai foi le o male I lona foi taimi a o le mafua anga I lo le tatun mana tua foi tau ili e iai sui mele e tāua me o le loyalty. E iai sui o le whatuatua I le atua sama otasi. O le toi tū ma le pārota. Au tangata I ngā loyal lava I le past. Iai le ponga petalai. Iai ia isi sui e tō tōru. Ia masto ino tu pe tai lo le se tangi tu. E iai la lo te tūnunga pe awhai e tala te isi o ta mawhau e tau pi iama I le whionga I le li pale mia. Ai o I le tau whiofia e le whionga le li pale mia isi portfolio si isi ngā ruenga I lalo whamaru o lana tatainga. Wa tatu te le lofa masinonga ia, pe toi tūra I mai le whonga whitalai, ia le sa whai whonga whitalai. Pe toi tūra I mai ia le sunga ia mangele. Ia pe tūra me fo le li o tamaleta. Ia pe te fo fai ina tu isi na ministale o iai. Au fai o na iai nisi e whamatu atu iai. O mea umai e tau iai lo tatou mawhau. Nai lo tatou o mai lo fai mai ua pule tutule le apo. Tau mawhai le fionga le li pare mia. Ona o ana sori tunga la fono ia o lo loma nei. O mapu ai una manatu le li pare mia. Na te umia, ala ua matu le tala. E fai pea fai unga de whamasinonga ma le matura fono. E lea ia aina, e ia e malamlama, e arua ai e tū whamasinonga. E se vai le tau. Alea, e lea ngatala ina o mai e papastui lana whaalalalo, whailoma ila tū o lana tui timia. So what? Who cares? Ia, langa ua tele ina nunumi le atu nuu mangunguru le atu nuu. Ona o le taita inga fo ima porukiki le fo tua inga tangata. Nā sufina ngā. Manga ia le mele o iai, ia, ele o se whaalinga pe o ngawhai aku. Pe o ngai saungoa, ele o se whaalinga ko a whai. Salo o le whaahongo ai ngai ngawhai mele. Ia, e folfolanga lea. Ai o I, a kakaulai ia i kulanga pe o siringia kulanga o ia vaenga. Ia ka koe fo ia le melenga sa ngā ia i ka conclusion mo mua. E whainka ia lau fi ngau ka ngaka ua awhia longa mawhauwhau. E ka koe o ai ngā because sometimes pe ko e ai ka ngaka ni mele. But this is real. O leo ki kalangoa i le mea taoa. O ka mawhai e ke face i le ka ngaka ua awhia longa mawhauwhau in conditions fo ngale e peila o le condition piko sili o ngale anga lea i e ko inga. O awhianga o le mawhauwhau le ua fonge ua ariari mai le mea o le ngau malo, whau malo, ia ka mawhai e le mga o e ko i lalo refuse whaia inga e ka mawhai mo kwa i ka mawhai a maua se me fi ngau inga ia koe kusa lava pe ngā keiloa o laua I luma facts me uma ai le mawhai o koe lalo e whape ngala le winga o le me ka o le narcissist
kasi nga ole condition because siling ang fengka so kuai de afifi ai laro me ka manipulators narcissists fugale multiple personalities, all these are mental health conditions lalo fa manu le le fa pela nga sko inga ke le foi leaders lalo langi nga me siamo me political leaders o nga sua malie ia le power and authority mal kulanga foi le o como fai e pule me ole afo ngai sua malie ia le me kau ole ngofo mai e afo ngai e kau ku aku ka ngaka ia kwa fai ka nga ese ai sia o makua le manga o ai fi ko ina lo po ame ke from ke u le fia Russia because I live a pela ke o kupu nga me e ana na kupu o a fianga o mafofau so lo winga la e awa ka ko o sai a fa le ko for me ya for the seventh time le ko for balango fo ya a kongu wanga langonga wa kau nga o se wa fai ma foi nei ma kulanga foi le vai mangua ai ia le fasingo manga o Samoa ko ele ngaka langa ke lo but the problem with ngaka vapea ki nganga la ko lo le mo fango fi ko ilalo ai sia langa wa foi mo dominate le me power hungry ia mo le foi le manga o secular authority ikulanga o me uma sangiai fapenga uma ka ko so it's normal for any person behave like that I for ngai a faila wa e masangi ma wa manga o fo e wale ma fainga nga lu e se oe ya onga la vele o ila lo category le ua affect ia lo ma fo fa o lo winga wa e le normal our abnormal so o me ngai fa makala o le ka kala ngo le reality ka kero kala ngo ko make so o le ka kala ngo le reality kulanga o a fonge lango ka ua a fa ka kala ngo nga e relate la ro fa malu o le manguia la tele o a fianga le mafau ma mio manga so tai so lo ngala e ka ua la ka ko kala ngo e mo ai ka ko fe mana mai ai me se foi ia le audience ma inga ia mangaku nei ia au foi e ka ko va pe se me ke ia po mai lunga langi no ia le mafu anga ia lenga happen so ses ese uma kangaka ia ai a kilo fa mafu faua ia le tunu ma le kele o ka audience nei aso ia ai me se le fa fonga ngale tunu kilo ma fa kusa isi foi leaders lenga nga fa pea la ko fu yanga feel ki nga e manga o lava ai o la me vai o le most of those leaders nga makua I ko wa e o a leoki ngai wa nga fai e o ka kai fai se me e fa so ki e laki la I o le ai e file mu ale tu no ko ko sanga o nga fai ar ngai be o fen kusi solo I ku langa fo le o expenses o kanga kasabo ala ku ava ngoa I ka ko ai o le lofa ai o ka ko walo lofa kere ai ma lesi be sale kere se into so ka ko nga yang bela sa fai ala no le la ka ko ai ku now ai le ai ke le bangu o le be continue be le ka ko muri I fen kusi ala ka male pe fa yang fen kusi so wa kaula ia a fai le announce coming ia hopefully for the last time ia le ia le anu le lei alai mo sionga ma lo si fai ko ai se si fai I se si aso I longa ngu a fa pe ke u fai ko ngai a ke wa ngase ka ao ai le au ku lesin ia ngama I mau ale ngai lasting a fight ngai manga o lasi ia mai mau le o ngale ai le o se afo ngai o se ona ka ko ke ve ia al ke ngai
Ya wa kau nga fai langa feeling nga mangu ala yesin ka mai ona la ikiki ala ko ko ya ka ko kau ke fa pea ko ai oi karo fais ko ya ai fa yero lua kau ai da yas on awa the next 5 years la ko la lo ola ol makwa mel fen kusi fen kane la fa ko ele uma so lo winga ka ko kar si ya inga ia kauru ke ua umaku nge kau sanga fa pemer ko inga ia wa make ia ra kupua la barolo yo nga ia wala ba ia wa kakinga inga wa ile nga ka kinga inga ya u ya alo kinga inga la wali le kau fa soso ba ya ile nga ka fo yang kama ye close ya ye ko komo fa fongo marka pale la ko ang followers fo oka ko yo ko inga la wali ia yo ele nga kay ko pat benga ay ko yo ki nga followers ila wali ila fa may fans al HRPP ya ay sili ya ko kukuwafi kama yo ya I found a lot umal le nga adu nga ko inga mali be fa nga ka ke ro fa fo is ko inga isi kay o ele nga ka fa oso ele ari o limongi ya wa ka fa oso solo ibe ya do fa wa ko inga la u le authority e fa nga do e longa power e manipulate ai ka ngaka ele fa ala wali ile ele fa nga la ko fa o nga oso me le ko inga ka mo e ukur ko inga fa par ko so ka u al bele ya o se le songa fo i ko inga ka ki kala ngoa i kulanga ngei maka upu ka sua me wa penga pata ka ua fa so ka ki kala ngoa le reality markulanga le afi e masin ka ba ia lofa inga ia fa onga turn around ko inga fa pe ba ia ba ya so le ka udiri ma kula epa fa fe kai olela barolo no ngalo le ko sei fa ma venga au ke no ko kala mo me ya olela wan ai se yo angela le wori le fa o so o wori le o bongi mo ya konga a fo se yo angela pe fa inga la ko fa ya mele ko fa ya ai fa fe kai ya ka sua fa pe ya ai e ka oko ar ku langa fo ka ko kilo fo ia vaenga inga i fai mo mori per ka ko fe au i ku fo le mo fai nga mo ai ia se oso o ka ko uma ni yaso ya me se fa fo ko fo fa fo mer ko inga mor ka po kalam ya ako ke fa pe o ke lofa ya ku e pa ka ri ma ngai de la ka dia ya la ka dia la maroro la maroro ai o se se nga ola ko o ku lu mar fongo le la fa fa ku ya Samoa ya fa fe kai ola waru wala ba ia be ya ko pero le mangan nga ya ai fa vitai nge yaso kure pa le wa maka waku ya o ka o la va si ui fo i re yaso mo i kulanga ole o ka fa so dai ya malo fa te le lava i la fionga i le suafa o te fia le ua mautinoa pai mautinoa tu le tala i la fionga i le matua le ala taua la fionga i le suafa ya molo sau ta por kalame ni yaso ai te tonu fo i o fa fo mai i la tu fo mun multe i ta por kalame fa te tele ya o le panga vale o le por kalame pi fa ma fa la vai fai vole ma fo fau e fetuna ia matava ai fa le ma fo fau i le tele issues o lo fe ngai matato o te nei ia o manatu tatu e feilwa i le vai so fo i te ni masani i le pule a lofa o tatou atua e mori ia ilo soifua ma ola e mo temi nei ia fatou famai ai lo tatou atunuu ia ma tatou mavae lenei e fiafi faapetakele tai ia e faamalo lausuga lalo malekoa ia ua faia oe mafofoga foi o le polokalame i kulaga o vaega e momoli ai ia le sao le auaugaga ia po le alofaiva foi o le polokalame i lea aso ma lea aso fia aso le vai aso e le faianga e marolo kasi ale mele nga fa mangingo aku a fa fonga foi la tru ai se foi la suma o le fa la ninga o le mako ko i la kaua
o le susunga kau ni o le susunga le matua ia pe o le nganga wa ke le ngaka pe e fe la wa ia le sunga male afionga ia ma ko wa ia le la kaua ia ma lo sunga kau ni ia por sunga matua o le nganga ai fa kai mo nge yaso le fa soa le fo ie mo li mawaku ia o lo sangisangi ale tunu i kulanga o la ko kapo inga ele ma fa ngalo a ka fe akula ia o ka fa pele ia ele ma fai o nga familia le kulanga pe pasi foi pe kake over pe kake o loa ale ia fe e kapo inga Samoa ia o ngai ka kia ngar kapo inga o fa mangianga i kulanga o lo ko kapo inga i lo ko sila ma lo ko fa fonga nge yaso ia vaku malu i puenga pa fai e ia se anga po se nganga o le kau ko mali i lau sila ai o le be ngaka ai le malosi o ngai ko inga fa so ai maka upu ia o le nganga ai fa boy moe i le nganga o le kua ia e fa makala kini ngai mea ia lo fai o ngale o ia i le malosi o ngai ko inga ia o ngai le banatu ia mungu ke le inga fa mo mbongo ngai yaso ko e so se kafa lo langi ia o lo e mo mai ai ia le ngai a fakarkanwanga ia por ngai por kalambe ngai yaso ia mo mori lo soifua i le fo ia skofi ia ka ko kai masangi ia mo ai ka ko felo inga ia a ko kulanga o le manguia le tino o le mauli o le mafufau i le loa sa mo i kupu mai ia o au nga le tua i so se kafa o le malosi o le ngu fa kua makausi ia ai mai se le fale polu i kulanga vai nga uma se ia o lava i le fanga wiki ia mo moli ia lo ko soifua i le fo i vai aso ka ko felo ia mo al ko fa ala sunga i le faton ia awa kulanga le maki makinga ia pe fo i kulanga ka po kalame ia awa fa fonga ngale tunu ia ka si mo se ai ma se oso le iaso ia soifua ma ia manguia lo fa fonga Samoa soifua ali kulepa pa te tele lo sunga le matua ta pidoa i le vai asfo kai ia soifua ia ma Emmanuel soifua ia ia manatu Samoa le na ua mai atu ia na ia umata pulai te totoe e fa uma iai ia nai minute o lo totoe nanga oni mata puta ua tele au pe ona fa funga ile tu fa tele le fionga ile sunga ile tapau ile sunga ile tau ili ia por sunga le swafa la taua ia tusa o le mapo kalame fe pe ia stofi te tasi ona mata pu tasi le mata pu te fiata no ia au le fa uma ina la u tau tua me au nanga ia fiafi o le tūlanga o le pepa ia po le newspaper o le Observer. Wa uli stangata na fia i le na o fia i na o sau fasalaunga le Observer tasi ia le tangi le ua whapawhala, le ua avetua. Peitai. Le lafto a whamanino mai e le puresili o le whamasinonga. E awane i teptonuina ia le tala le Observer ua whai. Ele ai se mea fa pena o tu. So vaenga uma ia Samoa le ai ono tula i mai i lo tatu watu nu. Ma mea langa la te tau na la ngona so matu leo i tua inga pe u whaino me sua malia i stangata. Le meo le fai pea fai atu asise e fai a. Ioe. Le tinga ana te le atu tala i le Observer malatu news. O le mea ea o le o me so malia ia la to tau faleanga po le me ea o tau sa ili tu pe newspaper po le ala tu inga me ai langa ia afia ai le nofo le leio le atu io ia afia ai ia le nofo le leio tangata ia isi ta mo fai lo atu matala no atu i me moni me sa o tau fai sa vali ai e laki la la ngola poka la meu te fa mafaina le meu le natural meu le ora io iu ia la ina pepelo ma tau falanga sangata ia la tau fa ia follow pa wale mea i te ua follow ni me malo ele tofo le
ai langa o pe o fai ma me sua malia ni tangata le la fai mai por sili ho masino le sunga le pali le se me fa pena au ale tenton wina fa sala longa ale newspaper observer ele o yese tangi ua fa pafala le se tangi le fala fa manino o ana nafi le so o nei le so ia le toyaso e fa ngatai ta siala le sui mai vaenga to avalu le fa te o te lo la se termine ne so na le sui o fale ali lua na o fui maono tito asapo pe pauana o le sui o le fa te tali nei le so ia pe faisa na counter petition ia pele ai a o isi uma sui to fitu wa uma o na fa tinuina ala to tangi against each other yo e te pauare sui e to varu ai le na fa tali ai le so e o mele termine o tele o loa o ua fa tau nu ia po le alu ia fa pena e na o le tangi lava te mai tai independent tanga I mean fui maono Mary fui maono Maria de Tangaloa ia le ai le Tangaloa tua Tangaloa o le isi vaenga ta ua le na o le tato o le soona pe o le newspaper foi le no a maia ia le tusi le alo ia le na matailo on tato pe vesia ile lalo langi o Samoa ia ona o le tusi al officialo ele o la tutte le o la asia le lautelenga o le official por society aloia Samoa a ua faia lava e se tangata se tu tasi se tu olua se tu atoru se tu fa e pesto se pulu foi al official al society mena lenga ta o society many people knowing more than 20 or 30 members le poringa mai na oni nai tangata na la tu faia ia pio vanga uma ia pio vanga pio tatu atu ale matu tele pese tuai e fa ai lo atu ia ele na fa pena ua le fu ua manino ia sitasi fu io sui o le pale mene ia tu le mailo nei tu malo ali pata i tu pa ilalo ia o le ngata paude na o le sui o le sap to alua i le to atoru le sui i meta i le sa papito le fiona sa papito ia ma le sui na malo fua mai lo nei tu malo li alo teina ia le fetalinga ia le tinu pauna sui o sui le o te tau tala notoi o sui pa le mene ia po le fetalinga le to fa ia palo mabaenga titi mai ata fua mo se ava no tala noa mai manino ai ia me monia ia e o furta tu por kalame ia tauana ava tu pe mo si la filanga to telefoi ia lunga tu por kalame o lo o fa pe mai ia ele sao ma le moni ia le court ata to Samoa ua tau ngai nai tu la fu le o fa maoni le decision el court o fia le la o manino memo mua Samoa le tu pe ele ai si na maliu ia fa sao mo le sila fia ele atu nu ia fans fo irta le ai si o maliu ile ino liu si o tala se matala fi avia ai le ai si na maliu ile fa la vila le fu uma na fiutanga ile avta avale no yo uma tongi uma expenses na tongi uma ele fetalinga ia porto fa ia fale uma vainga titi mai ta fua ia po le fiona po nga tasia ku mono pai uma expenses tongi uma e o fo ila ile fa masinonga ua mai a o dismiss the case at tongi e ia le toru wafe na tongi o pepor fa masinonga ia mali lima se lauta la ia e anga ile official leo i tengi ngar due a leo o isi me uma o le ta vale na la vea ma ta vale io cover insurance ai nei to ia le to wafe to o le pa manualia ia o le fo ina fa to dia fa mai pe o le mafu anga le na wa mai ai le fai ngo fa pe ai le fai unga fa masinonga uma na tongi uma se fu wafe na lu le pe uma pilir fa mai to inga to fa pe na
ia manai pili laiti o manuanga matula mawhapena ia na tau au ma iai ia le fo isa ioe le talinga ia whalu mawhainga titi mai atafua ia eleise sala ioe dismiss le case e pena fōringa na mafua ona tutongi le toru afe tala ona o le tutongi o le whamsinong tutongi na ia le toru afe ma le 5 selau ina ia whamalama whamanino e fo ia to tele o i tātou ina ia awai ne i ioe ne i toe a o le tu yo o le temi nei yo watalia fo i le au so male o na le lape o lana o nanga i le fatu tua i le tua samo samo tasi o temi nei ia o lo ia lana lango i le fatu tua i le tua samo tasi o sa ia o le nā pe o whaamalamaina lea o le isi vaenga lea o le tātou ai pe o ana nafi le na whaulu mai counter petitions au neila to fitu wa uma ai to tasi nei o lo whaatali i le so ia ma le vaenga muli o te fia tala noa iai o le isi vaenga o le tamaitai o le tatu atunu ua whaapaleina i le vaenga fo i lea ua o le King's Council por KC ia o se alo tatu atunu se alo fo i se ilo ia i longa o tatu atunu ia le sunga ia e pati ia fo i semi e pati o i fo i le soafa matai o si stuina ia o le loia fo i longa si nia tatu atunu o lo nalo tamaitai la lea ua filifilia i le ngata o le ua tamaitai o le Pasifika atoa au se ua i tamaitai Samoa ua filifilia i le malo New Zealand e fai ia matamaitai KC e pi o tama mauarulunga na lo ia i longa i tutono New Zealand le pi apa ia i lo tatou atu i KC pe au ina mafa teimi o whamusinonga le la ua pale mai le alo le atunu ia o se talamata mo fie mai amun muri o te fia pa iai o na luas fumartoru au o le lalolangi le ua qualify le ua o qualify le ua secure la tu seats le ua secure la tu avanoa i le World Cup 2027 au i le nau le tatou au le anga o le tusa le fai atu le Pasifika e to atele tangata o le tatou anu e fia oe mata live ai e oe tapua e leo fai ai Farani pe fai ai Europa e tau mamau au le fai ni Australia the World Cup le 2027 so far Mauas tatou one of the top 10 the tatou fina winner but uma le top 10 le sia vanoa toe tasi ale vanoa le toe o le tournament e fai i Tupai i se vai tengo November i le o lona vanoa muli ale Samoa e talo sanga tu ar tatou porkalani mo le tatou uni la kapi ia ai mai se fo i le whanau a Samoa la kapi a pape o e whamoe i le tatou atu ma liero pinangaro o e amire fu ale tatou atu tu uani si mea whamoe mole ai wane all best players a Samoa around the world New Zealand, Australia, Europe i fai i ai lo tu alu lofa i tatou atu o e tau mawhai e toe abitasi a lo tu avanoa i le mawhai e Samoa na o na tatou Samoa na fai le mawhai a o le tu whaatasi mole o taru sangatu le tatou proclame tu all the best players Samoan players are best players all over the world, New Zealand, Australia, Europe. Please come forward. O follow sweet fua. Pau ale o talonga. Toi a talonga le tupai.
e mau ai sia vanoa ale tatou au mo le World Cup o lo manatnei. Tuila epa, ma le poa atoa tatou iai. O lau toe fautuanga muri alia, o le fautuanga e patua ma le nganga maurara. Tu unei loa le uni laka pia le atu, ai o ese. O ese nei loa, wha ma vai ese le poa ta atoa, le plestene, sui plestene te fono, sui te fono, te o tupe le CEO ma lato uma lo i etutonu. Sili loa no tau ese. Wha ma vai mai ma le uni laka pia le atu nu. Tu u le uni laka pia le atu. Toe a mata se a matanga fo. Whai mai le se sunga le la aulia le mali toa le pionga le pale mio samo. O lona tu le mai i le vaenga lona val. O le a matanga fo. O le noa malon to lua o la whanau e to toru mo ratu te to lua. E to abalu. O le amatanga fou, o le lalolangi fou, ina ua soloia uma, le lalolangi mua, i le lolo, ma tutoi ai le to apalu. Number 8, o le amatanga fou. O tau ia no nofo le poa te le yun la kapia Samoa. O le fautuanga o eseroa. Tuila epa, adu ese. Ma vai nei loa ma le yun la kapia Samoa. I le toe mo mia o tau. E le toe mo mia o tau, aisia. Sa tafe fu lo tafe. Yo leanga ilo tatino i nei mea. Ei sa ta mea mawai, ai alua i ilo ta loto. E nau i ai lua tua semi e pati. Paftai Benjamin, paftai tele. Alu ai tu i ilo tatino, tu i ilo ta ola. For 10 years. Yo mo le awar tatu watu. Se lau fitu spuku ta lare pocket allowance na maua talu o nea. That's all we had. Yo pauli na matutu pena maua. Na o taimi ai tu ai maua se na se lau fitu spuku. Se lau fitu spuku, se lau iwa spuku. Lousy amount of money that we had compared to nowadays. Ia fita wafi ta miti. Pati le mfaina tupu nei. Pena lea ia na nafi. Ele mfaina maua tae au iso na lelei mo tae au. Pe a le ta pena lelei temi nei. Manuia re tau e temi o re tatu man Samoa i lana tue ta alonga i tupai i a Novema. Pai o tau roto. Pai o tau fatu i a maua se a wanoa o Samoa i le World Cup o 2027. Our last chance. Mole all the best players. O fo mai lo temi. Au alo temi mo mia lo tu a lofa i le atunu. Ta alo male fatu maua sea wanoa o Samoa i le World Cup 2027. Ia, ona whapea toi lea malo tala muli la o fionga li li pāle mia. Pamanuia le atua e lo fata o tolia. A wafu inia so tutoe, te toe fo ia i Samoa. Oa ia le atua. Le malosi la le tino le mapopau sili le angana. Ua Samoa o lo whamuli mwhatetet mai. Nia le tua e lo tule mai, a lo lofa, ma lofa i le atunu. Mo temi nei, Samoa le atunu pele o lautou o na masani tuila epa whaktairi o sua, ni ngalo tatu pokala masani whatasi, ia ma se paanga masani e tatu pokala me le fionga ia leota, tui vesingano, le mo ronga le mamea, ia o le por kala mena le aso ta yao morteni tu la epa fa tai o su o te fa to fa soifua Samoa ia soifua ia ma ia manuia